Lei Kiang Shun, Tangkul Naubing, the talk with Sorintan Haureli, Tungutongli welcome sadly, Ajue episode, Itumna, interesting Salakai, Gala Kanalakai, topic Akali to Masangurumra, Aju topic na entrepreneurship in the Tangkul society. Gajine, Itumwi, Tangkul society alongly, Lake Lonwi Muramli, Itum Aja Tuklakana, discuss Hangurumra, Itumna Tasia, Lake Lonhi Itumwi. Kering keragli important salakai kanalakai ya akane ajui topic hi ngesan nge sami sangurum kawai kala itumui kashok zang hi mathamai da sawa kawai lei koloni itum apamli mathamai da leilon ba kawai gi jiwang panelist mati guest matina aja rangurum idle ina atumle abawa ni introduce sami ge atumna ina abawa introduce sak mena atum apami ka khimiro no kala itumna welcome Sami say Rumekab the Queer Temrayo T Awungshi and General Manager ne District Industry Center Ukrul Aina Kamjongwe Jana no Apomika Quimilo no Adam Sakyakli Salala Razam Hibang Chunkaning Shie Kakania Sada Quirumver Paymi John Tungshang now proprietor of Zingran Foods Kala ahi Master Trainer Vandan Vikas Kendra Forest Department Ukrul District. Gagatum Sada Kuirumva Mimi Kapai Lankan and Herbs and Miwi proprietor ne. Kala Kamatia Sada Kuira Ngakwimi Aungshi proprietor House Services. Ning shere itumui Tangkul society li yangava panelist ping ina best represents sadly da hangai government department we ina queer temario aungshi ana district industry center we general manager sadakle kamjong an ukru we ana kanini yang sang midalay ngaglak ha khanaba ka thagle ko district industry center jelaga staffy among leader clinic district kaniwi ot ka tong hi anasalaga A to Z anasalaga itum tangkul naw ping lake lonely matha sang mai vai wangda na sakchang da ot sadale kala panelist ko thum ashi kuirum va paimi chon kuirum va mimi kala kuirum kuimi itum ko chunga na thaida le re successful sala kaina lei lon da kala kachi chawi ka shapai na kushok laga effort mi laga itum tangkul society le inspiration avang salaga pam da klaya lei lon da klaya avane Ajui topic hi kiwang importance how kala ishi talk show hi le kiwang quick how kala in a background tiang wei ga hang mingai itumi majat wa chaurang laga itum na thei je itum ngale hi le parata kleo da awa na sangsak ngai hi government job hi prioritize sai service how prong ko kre laga isha bolong le itum li ga hang vai ta clerk naw mang la sau lo sei da government job li white collar jobs si job la khaya society a khane tangkul naw hi Kaitumna reality check sajitran corrupted society ne corrupted government ne itum for example sa constable police constable akasakida laktra da phanga nom gi je bribe sa gi je ka shang nau bing paisa khlei bing kala shimlu yor laga otpam lodak le paisa khlei bing wang government job ngasawi chen itum na khyang jitran unemployment rate itum educated unemployed youth silak chung khalei dele unemployment rate ko chung khalei dele itum research ka sajitran the best alternative employment hi entrepreneurship ngai lei khlon hina itum wang otpam mathamai thui je alternative coming sai da shan kui hi ka tha da thei hui glaj ka itum we apam hi wa rich forest resource itum ngalei ko tum apam li pam dale flora and fauna ko chung khalei la han shrai ko chung khalei itum pangthem talented sala khaya skillful sala khaya miyura khane kala itum apam hili kashai ka shakchila la ngalei tu mau gida mathai organic ne jan itum hi kita hi mathalai ne capitalize ka saje tran itum apam hili kering kra kering phamere leiklon matharan ne ka itum na reality check ka saje tran itum apam hili hiya ka sok mi aram hili ngalei hili mathala kaina entrepreneurship thrive ka satha da mathai thui for example loans and schemes ka thai government ka chung kale bank facilities matha da maklei wang itum matha da musam phang thula
or มีอากันนะเล่ลอนเกจิทรัน market ที่มาท่าดมาเลยมันเอง platform ที่มาท่าดมาเลยมันเองเอาไว้อาเทอะไรเทชิไรฮีอันนะ export ซาเกจิเลยละจิกเท่า platform มาเคยเท่าเว้ investment อายาเว้น invest ซาดักเลยจ้าขมาเทมันเอง and then the small scale entrepreneur อากันนะเล่ลอนเกจิละอะไรดุกันอาเคยเลยเอาไว้บางเทมอันนั้นซาดักเลยจีเอาไว้ชิมลีเลยดักเลยเทชิไรช็อกดักเลยยอร์เกจิละอะไรดุกันเลยsecurity deposit จีจ้าก็จงไงจี3 lakhs 5 lakhs ก็ชงเดเลยได้อันนั้นจี deposit ใช่ก็key capital นั้นเขาพอกูระแต่ที่ก็ได้ก็จงก็เลยได้เลยอีทุ่มเอาป้อมมีเลยอะไรอีทุ่ม organic สลักใครhealthy สลักใครก็ชักจะอีทุ่มไม่ใช่มั่งละอายาร์วีปะ chemicals ก็จังfertilizer สังใครอาเทชไรปะจีอีทุ่มนะ import สลักอีทุ่มนะจีปะจีใช้ปั๊ม cancer ก็จะจงไงละ blood cancer leukemia ไม่ใช่ลักดังจีก็จงก็ช็อกพอไงละก็อีทุ่ม organic วิปะฮีวะอามันไปเก็ตไปกันก็แต่อาปอมนี่คุยว่าเลยแต่ที่ตาได้อีทุ่มมีก็จงก็เลย dynamic สลักกันนี่ฮีอาจจะอีทุ่ม discuss สังรู้มั้ยอีทุ่มว่า experts มีก็จงก็เลยอีทุ่มว่าอาปอมเลยมีรู้ก็แต่เป็นนะรัลก็จงก็เลย capture สัตว์เลย capitalize สัตว์เลยอีทุ่มว่าเลยคลอนฮีเลย products ก็จงก็อาทุ่มนะ monopoly เรียวก็เลยยังแต่ฮีก็ได้อีทุ่มเดี๋ยวมันไม่ได้อีทุ่มเจ๊กว่าไว้ซะสิอีทุ่มขยะชิกไปก็ละขยะชิกขังยี่ว่าชิมตีเว้นอีทุ่มอาจจะinteract สามมันแล้วก็อาทุ่มนะฮังกัสเทนอีทุ่มก็จงก็เทก็คุยซ้อมฟังระอาชมากุบก็ให้อุทิลี public interaction เลยเลยเจน่ะราจังให้ audience มิงนั่นทุ่มนั่นละนั่นทุ่ม valuable questions inputs นั่นทุ่ม opinions ก็ share สามิโลก็ละ online นั่นยังดักเลยบิงนั่นทุ่มบิงนั่นละนั่นทุ่มวิเทก็คุยนั่นทุ่ม questions เลยก็ละ comments sections เลย comments สามิโลอีทุ่ม panelist บิงเลย raise สามิเลยเจน่ะอีทุ่มอารุหิมรอนดัดจะตักไว้ซะสิเจน่ะ opening remarks ซะได้ in a remark up เด้อคุยเรื่องว่าไปมีจนตุงช่างนาวลิมีไงฮีจิงรันฟู้ดสวี proprietor เนี่ยฮีก็เลย master trainer วันดัน Vikas Kendra Forest Department Ukhrul District ลิปอมเดเลยอีทุ่มนะยังราจิตรันแต่ตั้งคุณเอาเงินใจลิวะ successful สักใครลิจังไงได้หางไง and then เอาวิมีเรื่องสังกัด and struggle สักใครเลยเลยเอาวิเที่ยวคุยก็เลย issue topic ลิ base แล้วก็เอา opening remark 5 minutes มีไงเลยนั่นทุ่มนั้นอาต้องก็คุยมิละนั่นนะ thank youนั่นทุ่มไซโคโรลินิงเชียตั้งคุณเลยว่างอาจีหินะคาเรซาดาอีทุ่มสัมกับพังเนี่ยแต่หางไงคิววังเลยจิกะฮิกตาissues สิลีตั้งคุณวิ society ลีก็ถ้าได้อีทุ่มนะจอดลากันใน face ซาดเลยก็จะฮี share สักวิกไว้อาจารย์ platform ฮิจ้าคำสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะว่ามาทำให้กับก็จะ opportunity อาคเนได้ชันคุยแล้วก็นั่นทุ่มลีลัดลุยดาริงกับพาฮีหางไงก็เลยสอรินทานนิงเชียก็เลย issue with DIC manager อาลีมีก็จุ่มกันในคนดักเลยก็เลยงารายดักเลยทารันอันนั้นรัสังคมีวังริงพายอีทุ่มวิเขาก็พกเชอร์นี่ฮีกับไปมันนิ่งมันเนี่ยเงินวิเลยเขาวินะตั้มปักลีเรอร์กันเนี่ยเรอร์กันแล้วก็พุงลีก็ตั้มทารันดีจิตาก็ให้ไทยบิงไซโคโลจีไทยก็ชีวามนายสักวิก็ถ้าได้สักวิแล้วก็อีทุ่มภาษาภาคไว้อัธยฮิชัยลุยชิดซิกแล้วก็จะฮีพนิงมันแล้วก็มาจุกมันแล้วก็ปุ๊กตาก็ต้องก็จีมิกลิกก็ไทยอาจำทารันในไพศาถ้าได้ไทยได้ชีวามนายฮิวไพน่ะนายได้เลยก็ละหกลิมิชัยได้เลยอีทุ่มเนาะมาสักไว้ถ้าได้ทิ้งนาร์ฮาจีย้ำกุยก็จีได้จิตาได้เลยก็สาชักชิดให้ค่ะก็ละอีทุ่มไทยกันไทยก็ละไทยตุกไทยอะไรทุ่มน่ะพาดมาสัมพันธ์ทุรโคอาตมจิลิวะคิดว่านักเล่มาไทยมีกษาอาตมเนี่ยทุยก็ให้5 years back เลย2016 2017อาตมลิวะอาไทยจีขีกละแต่มาไทยกษาอาตมเนี่ยก็ละชีวิตวัดสินจิลีจังคังคุยแล้วก็จังกสิงอาตมทารันเนี่ยชินาวากษาดาชิมเวนาวราอวอากษาดาก็ยังเนี่ย society ลีก็ไปมันนิ่งมาโคงยาหุยดมุงไปมโคก็ละอายาร์มาชกไปมันเนี่ยก็ละอิทมุยอดยอร์ดักเลยฮีชักชิดยอร์ดาฮิปาฮินะอาเก้าฮียอร์จัดดอกตระก็อิทมุยมนุษย์ละก็กะอาจำเนี่ยก็ละเงจวนมีขวายfinancially เงจวนมีขวายแต่ก็พาจำทารันคิปานักละโอ้ฮิบิงฮิลิวะเงจวนก็อาทุมเวนะเรกสังคุยราระขังเจคุยราระก็จีฮิละมัทไทยสามเนี่ยฮอนได้อิทุมบาลีให้ขี้ขมเลยแล้วก็ฮิกท้าวัดซาดาฮีนะขี้รุนชับรักลาดาพันนิงก็สาเนี่ยท
ทุยก็หายสิงกุมพังเอาเวมามังจิเลจัตรามามันแล้วก็เลยอิทุมนะสัมบังดักเลยพิซาอยู่ว่า high interest ลีอิทุมนะชุคุยมามันแล้วก็อิทุมมี invest สักจีสักมามันแล้วก็รอร์กกันเนี่ยรอร์กสังเนี่ย daily loan weekly loan คุยมามันแล้วก็จีรุนกากไว้หดนากษัตริย์ใช้รันเรียกกระจาแล้วก็งับไปกษัตริย์อารุยล่ะจีท้าดาจัตต์เลยฟีเอ schemes กระจุงขเลยข้อ schemes จิลีอิทุมมี MLA วิโกตายังกระทาราซังบบมหาเวเจนอีวีชิมคุรีจิกท่ามีนิ่งมาเลยทุรก็อิทุมมีจิกท่าละ available มาซากับไปเลยก็ลำไฮลักกันในอิลี introduce สามีเลยอีวอดกษาจี BMHB scheme 5 lakhs สังกับพังเอ็นะ financial invest ซากับพวกกันนะ government นะ bank นะ invest ซากับพวกกันนะเที่ยวไม่กับกะฮาวเวสิงคุมขณีวิธีลีไปการจีการกามามันแล้วก็อิทุมนะซาดักเลยอดทีลีลันดาร์การสายก็เลยอิทุมวิกขังมีวิธีก็ยากค่ะจักชียุยกชีหังดักเลยจิลีอิทุมนังเงินนาแล้วก็จิลี ignore ก็ซากระทำอิทุมวิ society ลีก็ละขังก็ใช่ก็จีฮีอิทุมดาร์การใส่ยังว่าเลยอิทุมใน employment มีกระทำนอวิงอัจฉริยะเลยกระทำนอวิงฮิลีอิทุมนังลังเพย์ขวายแต่ก็จงก็ชิงร้านเนี่ยรักขวายลังเพย์ขวายอาวุงร้านลีก็เพย์ซาจีมาจุงก็ปุ่งอักขวิวังหรือป่าชาคณีมาเมียก็ whole day ราซาก็ชามาตีมันนิงก็ชากระทุ่มมันนิงก็มาลังเพย์เรอร์มาเรก็จีฮิเลยบ่บ่ไม่ก็อีวิธีแต่หางไง earn while you learn น่าจำได้เลยละก็งตานคุยโลก็ละลังเพย์คุยโลนวุนวาวีก็สักชิลีนทุมฮิตาดาเดียวไม่กับปุ่งอักขวิวังมั่งละละรักษาทารันดีนวีมีรินนี่จีนนวีสกูลฟีมั่งละนั่นงทอร์ทั้งทอร์กับปุ่งอักขรักษาลีลุปะหังพังอามั่งสัมพังละอิทุมวี20 days นั่นน่ะอิทุมวีลี20 days รักษาทำทารัน calculate กษาทำทารันดีนั่น1,000 rupees สัมพังกี่จีเน่งทอร์ปุ่งอักขรักษาลุปะหังพังอามั่งเปกษาลีละนั่น1,000 rupees ทั้งทอร์กระจังอักลิสัมพังชไปกันนวิสกูลฟีนวิแท็กซี่เฟร์ว่า manage ซาชาเปรดพนิงเจนอาจีอิทุมวิ society ฮิลิรอร์สังเสหักสังเสก็ละจุยสังเส economy ฮิลันซินรินีพาไม่เสจะก็ว่าอิทุมวิลิดาร์การซาตะเคลจิว่าคิกเลจิก็ว่าอิทุมกระจังกับลงเรลีก็ละอิทุมวิไพ่บางฮิจิหุดแล้วก็อิทุมอดซาบลงระฮีวิรานละมิกุโมอิทุมลีอดซาโลกจีอดมักซาปิงลีมาพาซาอโลแต่วิรานตุยกปีกหายซาดาอิทุมวิมอาจจะไม่เทลิงฉันยังก็อาทุมขลัดโลชัยนรกอิทุมใน exposure ว่าดาอินฟาลิตาก็อินยอร์ดักละอัตฮีก็พุงเวนคุยร้านในใช้พายอาทุมเทไม่คาร์อิทุมเวอัตฮีไม่ใช่ไงมันเนี่ยคือว่างอาวิเพซาฮีอิลีมีฮาระก็จะเทจินว่าก็พุงนาลีจูวังไงนะอาทุมไม่เทนะชักชิดให้โลคุยละก็เลยดักเลยอัตฮีอาทุมไม่เพศาจะอาทุมขลัดลิมีอิทุมฮิลียอร์ดักเลยอิทุมไม่อัตฮีมาโลชัยมันเลยอิทุมนางนุยละก็เว้นชัยก็มอเรวิหงปิงก็ให้ขาเทจิทุกันนี่ว่าก็อวุละอวาละนองระจังเซลละก็สกูลนี่ละ even canteen นี่ละจีให้มีละก็จีใช้เงินสักละก็อาจีอิทุมเวลุปาจีอิทุมเวบาร์มาลีอิทุมเวงนายไม่กับก็จะอิทุมเวดรัดเซนเดอร์อาคาตาดเลยดักเลยอปัมจีลีอิทุมเวลุปาฮีฮอร์สังมีให้นะอิทุมเวกจามอิทุมเวมักเลยกจอดกฉันกจอนจีข้างไรใจอิทุมเวไว้ปะไม่คบข้างไงเวนิงจำคุยข้างไงชิคุยข้างไงเวอุกลงจีบาจีมาเลยละอิทุมเนสกีมส์ต่อมาท่าไหนเอาวิกฉันกจอนก็ copy อีสังไงดีไซน์เฮจิละละอีสหารเดอ government schemes ว่าก็คุย PMHP ว่าก็คุยอัตมทารันดี entrepreneur เป็นวิสกีมว่าข้างด้านอัตมทารันคุยให้ละก็อดมากษาลิซ่าก็ให้ท่าดอิทุมเรชินาก็ซาดสัมปังดักเลยลุปาจูฮอร์ซักเตอร์อินเวสต์มาซาคุยละอารมาสารยอนสกีมสิมรำในจุงไม่ห่างเร่ก็ยากขนาคุยให้เรื่องก็เลยก็ยากขนาอดซาดเลยไซโคเรียเอาไว้เลยเรคคอร์ดเลยดักเลยเนี่ยอาจียังว่าก็เธออินอินทรดิวซ์สามีไงมีคนนี้ก็ทุ่มละเลยเดเลยสารยอนเนี่ย accept สามมันละก็ genuine ซาลักให้มีปิงจิลีสกีมส์ปิงฮิละมุงตาร์มันเนี่ยคิววัง
นั่นน่ะลูกป้าจริงๆก็จังนี่ว่าทักลักก็ให้ fast cash อีทุ่มวิลิทัดทักลักไงเนาะสัมพังแล้วก็เงตันคุยแล้วก็จีเอ็นเนาะinterest เงี้ยไว้ขายจีชุกให้แล้วก็จีวิ interest ให้นะภาษาให้เงี้ยส่วนน้องก็จุ่มกันเลยยัง schemes คุยแล้วก็คือวางเลยจีก็ว่าอันนั้นซาสังกีจี machinery คุยกีจีเอาไว้อัตมจีถ้าได้หุยนาดริงพาเขาเราจีให้ได้ทักลักไอ้น่ะช่างกันไงวิวางไงน่ะอาจจะ bank วิ relationship เลยอีทุ่มสุดาบปมเขาโก้ยังแบงก์คุย relationship เลยอีทุ่มสุดาบปมเขาเว้ยคือวางอดมาท่าแต่มักสาววางไงเนาะเจนนั่นคุยแล้วก็มักสาววางนั่งสวดน้องก็จุ้งกันลีอีทุ่มนี่พายมาการใบถูกจีบล็อกซะใครนั่นเนาะมาท่าแต่อดมักสาววิวางไงเนาะแบงก์นั่นนี่วิ relationship มักคำท่าวิวางไงเนาะอาจจะฮิตาแต่อีทุ่มวิจางคุยentrepreneurship อดซาแต่เลยวิลงเลยก็จอดก็ยากก็อีทุ่มสัมพันธ์แต่เลยอาร์แพนดมิกนะก็จุงก็ฮันนุ่งไอเรตำคุยชิวคุยเทคุยแล้วก็ตราก็กระเทมตำคุยก็ให้ก็จุงก็ตำนาวฮันนุ่งไอเรอายาลิวัดซาก็ซา experience เลยก็ให้ละฮันนุ่งแล้วก็minute akli kupsung vai sa se ashuma hanung ra sana okay hanung laga arava atum ne itum li khang khui laga pang sin khui laga itum hili khang ga laga otsak varum ni si ke java chui sang haure ke ji hila shit ke sang laita itum pay gar varum khawai sa se ke ji shimai ka iwi kharjan he na hangai in share kuirum ve pay mi chon tung shanang lino opening remark mi khai ji wang ari ma kuchunga mention sadly he itum collectively fail ga sala jang dalai itum apam le entrepreneurship trifum sara la lai dak le che ashama detail aina itum discuss ava man se ari na atam hi kuirum ve mimi ka pai langkan le mi ngai le proprietor of herbs and me ne sapon organic salagai na nam passion sing passion ila si chin yangai re thalagai product ya made in ukrulage and then are itum apam hili no we business setup ka sa hili no we journey no we struggle or kala are na ka thali ki jili mi heolaga be salaga no opening remark tyo me coming sa ngai le thank you are make up the talk with Sorintan we show hile ili invite sa khami wang tra khaning shi iring pha ning shi chung khapong shok tele kala ajum da la kaina ojayo DIC we general manager kala successful entrepreneurs like Ajon Pem and Kuimi natum ling room la ka platform khui khang room hi iwang it's a privilege for me jena hikta opportunity samphang dakle aruhon wa itum wing laili young entrepreneurs, successful entrepreneurs, senior entrepreneurs, kuchung ka shokai ka ina opportunity sampang daglai virawi khangaran lakai I viralik jangkhat ningshi hi saikori awi ngaran khami ni da khoi jena remekap ta iwi choni jima warang laga background gite ko hangai I la ayali otsa da saye ayali otsak za we purpose for iwi siblings pingli atomic katom kashili support sa khwai vai kala yu klatang ring khwai ina chimang na shopai da phunin sai kha ara iwi ot manga ot ngurut kup khai atom jitran I shimli hanungai shimli han khung atom jitran iwi li ki kamalai sa thumne phaisa lamlai samne maram wa iwa mili support iwi activing ra jena agdong ra pingli support sa sai the money save masamne kala yuli skill malai samane ina sadak le otpam dili US base we airlines sa khale sa sai in hili mo khoyong bai mane jene ili structure chung kho iwi ning ni mring pha thada chung kha thada regret sai in ji khiwang ina hangau le ji ka itumi chung ka ji thada ayali word ba sa la ka skill mo koi phung la ong la ga ji thada ong la ga sa khwai ma khlai ji masang sak ngai ma da na thum na ayali ot ba sa ga ji salala nan na khla tang than ong la ka na khla ta sustain sa la ga ring bai gi ji ot ji salo da hang khai ni like ari national aka iram now ne pe now ne 25 years mang fui ana master la khui la ga hiwa I khla ta ringai da hair stylist ta sa da styling batam khulaga salon a khom shoda clean chen style mi da shoi inari sa da klei anasa khmine inale
i mai thada i wi mathak hai le changai kha ali ku tomai kala audience ping kala viewers ping ni nu wang yangai mai khwai kasala changai kha ali ku tom khumi thada anachi thada initiative kula akhlata sa phning kula ga hili service ongmi da khlai chi songai nai jena aram ituming leili like ajon bem na hangai re ituming leili organic chung khale ina iwi wanga ina onglaga herbs ya jena medicinal plants chung khale kha ituming chung apong chung khaina masichin mene chung da hongli suita laga galang leili groundly waste sa laga tra khale jena iwining hi ka thada sichin si khlayang itum benefit se ka thada khui si khlayang da ina khamchuk wa machuk so shon prungai jena ara I shina akhlasa I health conscious akasa skin conscious akasa ta ina research kasa adam jitran the handmade soap in the eveningly ning changla hawai jena I delhi liga laga ituna bom kasa jiwe na hangalu laga daily training ga we graph 3 academy are ajon voting la simik ituna thesed lerai simik studio da ana ilik chung kha encourage sami ana khuidak le training center jili khuye chi thai laga is training ji 3 months training plus research ji khui laga shimhanong le shite chena chu alung jili iwe how ko phok jili kya kha challenges kya kha shite shem laga presentable shop clay ji in chung kha mahang lu ka adamak le athuda chena chi thada in ong laga iwe oti how ko bokaina itumi infrastructure chena facilities makham thawe wang the machine pai ni light load team sanai chena hi ngayamaning le iwe jim maching mane chena hi bungchuko aina jingphok bungchuko aina o chapok sometimes bung khani wa shungi thada ngayakachi da o salaga chungdala produce la masabam production la masabam pai muda 500 pieces he in the launch sak vai sak khuchi ek jang mati phanga changai jena chiwa alungni iwi mangwi shwa sa san it details khajang kdong la hanga ye kha adam makhlai wi wang ta shortcut sau ge jena chi thalaga kalam haila ge na iwi wanga itu me khyashi ga ba ya oja afraid former MLA 44 AC ana iwi product he launch sami 2019 August 12 2019 ni an launch sami ning shina ye ring phag jang khate au iwi chi da sakmi an jili hangai ka jang khat I chum hi ka tong yi la kai organic ka ji hi aru hon in jili hangai aru I chum we ka shai ka sak la pa shi chinda khlai la pa o chai ko re hi 70% chemicals ha tu khai ne jen 30% mang he organic ne jena hi kha adam hi tran itum pasali benefit leidak le pasali matha khawai leidak le ji shichin khawai aro in shem dak le hi itum we na samphang dak le herbs being la medicinal plants being sang la ka shem ne jena in hi iwi herbs in me the hang dak le hi la herbs na ili leidak le mi herbs pingjina ili inspire sak mi sauga da energy herbs ti sangai kala herbs in akshem sai da herbs and me da pok ni kala nana product in will like khai adam jitrani you and herbs yang na in herbs so it is your relationship with our natural world jena hili benefit health benefit le lakke yene itumi mo you he in a shem dak le hila mission vision le la kak salake itum wena sambang dak le sangui la ka health benefit le dak le ji itum klata la shi chin se imang wena ji kha in sa ta hya ka struggle sa la ka shemra isi sim khu mang ni ji kha itum tong hi we benefit sambang se ji da mi ping wi wang dak shem wi wang government we support ma sambang sa la in ikrat da wi wang iklat da family we support khu la ka ji da invest da khle ne jina itum me ko mo hi amai afraid na lahang bobo mai itum kutong he support sang yi la ke iu khajang na la ga I touch hanai da aw iu khajang na ka I touch hanai da hang je ne if he mang shi chin already the ili promise la sa bobo mai gala ana atam ga ji da lo mi ching prong
Jena, the government we support kuchung kamalai salala challenges to we alungli. Entrepreneurial journey he live risks. Kahaka zanga kala he sacrifices yang. You have to sacrifice your money, your energy, your everything. Kala hili commitment. Commitment him tatang ina lay prungre. Because it is a long journey. Katiwa ina habok kahakanya dang da decision jini witungli lay. Na kisangay kala ji na quishop kiki ji lay daklin jina firm sala kahaya decision mo kuya kawa entrepreneur habok kay laga ti kay fail sa kay kuchung ka kala ji wangay na ida kuya iwi take kuliwa. Jina risks kuya mang ji baimne. Life itself is also it's a risk. Ako mag-shop ni klay ito matay mo na kadala itong risk ko laga ringdag lay ni. Jane na hi matay ito na study sa kasagsak laga sangay da klay journey sampang dalaya ka na risk ko lo. Kala risk ko da klay jili ito may commitment sang laga otsalo passion lay laga salo. I found my passion in soap making. Yang tada iwi soap in na siyam da klay kutong iwi wang mataji ni. Yan tada just had the leishlak in the sadak handmade kutong he without love and care. Here's a luck in a passion luck in the Kashamaninga come tam shop ni. Juvang in a handmade being he a man sak papa me. Jane in a hangkai baba, it to me aka in aka gudom rock say yang. Ka in the sadak he could cut kikla the papmata aha could have the gudom gujang. Jane hikata a John Bem the hanger hikata platform it awareness me high platform la Malay popomene. Ajum Mahalaga in the soaring tan here the tan laga show sami the clay itum wanga gujang cut mahaye. Jane itum viewers being the audience being itum saklak in the muchuklak say. Itong we tamkhur khang jale management li chakam mama tham ne yang luba shop hanga 500 rupees like nana kikamakning or even though we pasali sazagi ji spend sagi ji you really don't mind I don't mind ka we soap a bar of soap hili no we pasa no we skin li care ko mi ji liver sak nai the pning yang jena chita the management chita the higla sa say Jena itum he mirin by the in the main talaga in the itum living standard la chukang sangai hikata kamata soap shijin laga living standard la chuka say come on lubash lebat shawe life boy in mirin mukup sangai say yang itum klata we skin la care kui say Jena hita the benefit samang dak la he itum tong shijin laga salak say kiji hangai Jena ili in a extra atam posang dak la in sorry tan 1 last minute. Okay, Jane hili just had the Malay salala iwi achievement ba clever lay papa may in a struggle salaga sadak lay achievement ba traka lay in a shijin dak in a iwi so pi shijin kai kutong him thai the feedback rabo ba may kala hiing ara wedding takeaway gift yang jena gift hampers kachik thale na gift sangai aka tada hili hamper sada khami gift hamper hi chijin dale mikjung kana ji sapo khaire jena the project prospect hi hakla ka itum butong na hi kutom laga sada la ya kha imang we job create ka samaning la ina mi ping wang na job create same kala job mi ping ni otbam khami adam jiran itum economy li matai sangai ka itum society ji raisang jena ji thada itum kutom khami nang so ta chatwa vaisa se lamai hangwa maman se ning shla ka recho ning shere kuirang mimi kapai langkan awi kharjan ka hangsau gida extra minute mi khaine yaruina ka thaider kar sai athang ka hang thada itum ko tong rock sei ji laga story ji struggle sara gai ji kala khuwang ga sem ji matha da mathai singwe ga ko tomi gi ji la sakla ga ning she are extra minute khweda ashama ka tat mira ashama na khwiran ba jli okay ara itum na nextly wa khwaisa se ina next atam hi kuira Ngui miao shili mingai proprietor of house services itum no ukrul town liro no khege te liro no shakazali je ga chai pha mai thui mong pha mai thui da kashakza provide sami da klei ji ane catering mang ning la business ka te li la chung ka
involve sa dalaye itum khani thot ping wang wa inspiring sala khai role model la khang sa dalaye au kala atang in a mention mak sa ka achu ishi hilira da klai panelist mati atumi they're not just the experts of this particular field ka atumi ya really katom thaila khai katom ngala khai ya really sheba ka sa mili ngchon ngala khai mi phav mang e mention sangai aroi in a quira ngui miaung shili 5 minutes opening remark midle Okay. Span salaga way sadagli he kashapai na dangda itum da catering he na ungsai ka itum da cater same ka family bing he kom sanghora kala paisa la chungmei da span masala ways la chungmei da masala sapai ra da unghapok laga business hi sapok laga tangkhul na ara hiwi concept hi ada mathala kaina phaptai ogi da khulila ara ka chunga jana kom khamai kala pesa chung da spend masala sangaya ogi da ichumlila apam khang tei tei lila sava ma mandali da ari ishiwi catering service hiva as of now 2015 in hopok ka ari rashung da the successful salakaina chat radale ga chi hangai chenanga soda he iwi business mang maningla itum community ka tonga hi kana room dele kala iwi business hi nala avangra 30 shiga hi otpam samanglaga employment not permanent employee ka thumi part time eventually employee salaga athumi kharing kharakhila mathamai da satale ga ji la hangai kala ari sadakle ithumi struggles business sadakle hili ari na sadakle hili ithum khangachon government win the khangachon sampang or laga athum na mikhai ki khamale mane ka ot sadakle hili da consistency le lakina the samaman laga chuika phai sadakle ne achava ada ari hili mention sauge ithumi government bing hina or kangatei long now ping hinala acha itumli tiomei ka push up sasi jiwa mathamai kharda sashapra gajila hangaye ari
Ari the sadak le hili itumi sak chungla le bapame apam hina teomega bacha to the raw materials procure ga sala teomega problem le bapame kadagla jika hi itumi hilipam dak le to tada hiradak le hina tampak we kal ayar we supply hili depends how gida itum hi business ka sale lag chunga struggle sadle ka achava itum hi we apam hili sambang sarji jiva itum we business la pai me de sapaira kala aman pai me de la yariri shepaya sapaira gaji hi hangaye chenanga soda ari ina itum hi tangkunau hili hangkaya kana ba itum shokradak le entrepreneur ping hili la ka katom thing rock se kala katom ming rock se ji hi hangaye chimaning ka natumi ka katom natumi ngachon kami itumi support malai truga itum hi ada atazan ji ada va teo ngai teo we ka itumai ni tum katom rock ai ka itum hi ada reisang phulungra ji ba yi hangaye atam ji ka thale la hang mi man lo matui pokai ka da chungai matui manawi Arichi tadin chena support sang rock say chena itumui hili makamata akanala kadagla jika itumi appreciate masathai rock la khunda vaisa laga market hili competition malai lui dijilla competition malai la inagasa itumi hi the businessy kathar kamata yemu khuyung la sadak le jili ka tonga zangrum sarai la itumi businessy thirum ghai ka chungla leiba ba mai chena market hilila competition teo mai khalai khawai ka sajila phai ka chimning la da miya kana sadak le exact business si copy sa laga ka sahila itumi business li teo mai ka sajiu chena tanghul nau ping itum da support sang rok laga ka tom rok laga satwa khwai sa sai ji hi hangai dar ma da ungta ma man re iwi opening remarks chi hina tangai sake in share kui rung kui myong shili no we kharchan kala na no we business ada claim thalai ni thumli phai stake hai chiwa ari jili hang sang jili na ka thei ko khya ka yu na mention sangai same business ka sai le aja kum lockdown atam ji we na ka thaya ka her na kai ro kai the light mit kai ji light phung ro jin thum phuni ngong le second hand show ka tong ai ka second hand show share her kai ji ka kai share chi sai ka sa share ja ka le Jena ari kuirung kuimi na kahang thada successful sa by venture bingji itum nam talaga na identify sa laga sa ji hang sangai ari opening remark we last but not the least kuira Temayo T Aungshi the general manager district industry center Ukrul and Kamjongli atamingai ahi entrepreneurs pingli ngachon ngala khai kala genuine sala kai na entrepreneur sa da sangai da leidak le bingling chon thela gang chon ngai la gai na leidak le government employer kane ari ali atami ngai le no we 5 minutes opening remark ka khimilo national ili atam khmi wan achi special salaga na ise uza sorin tan horaili ni sitra khmi ngai kani ali na tum young youth ja educated unemployment le re na tum na rag mi wan che ni sinai ko che na tum na mra mi se je tum na chitan nam tu le ya sha ko khui chi mo le mre je na ni si la ga re hile iwi senior ping John khni la chang de le John na khawa national award ne chong ye mi la chi mi ala ra chang de le micro sector we na micro food processing we na all India we award samang khai a chon ne chong ye mi la chi mi la chang le shi we food specialist akala food training khamia tamle DIC na always invite sal ka we share quick khang sa ka chang le li a John Angel ja John Angel ala pam de le ni sinai re na thum na ra la ka i
aru knui top in van no snop in van cha encourage rak sam yi wan ni shnai ra kala iwe right hand li ka thum pam dak le ye ya shi thum li la ni shnai ye ki wang la chi ka hi ka tha program hi something benefit something plus point ji na thum li mi li papli li sam phang ka wa dai tum na atum na cholai na sadak le ne yo chen ni shla ga re aru hi ta chi ne hi wa government me shon wen da represent sau gi da jaw ka tiao ka in na hang ka ngai ji shi mai ka ta da sang ga ma hang re na thum na the entrepreneur ji hi entrepreneurs ka ji hi aru wa actually phawla kai de jo entrepreneurs ka ji hi a cha la khala le pam pam ji la entrepreneur si cha China arui wa entrepreneurs ili chumai car focus ha kai ne mina country ko tong kana ya China India li ga da entrepreneurship develop sakla ga ji hiwa history sangna ye ka thalla brief nei ne ya hangre 2006 we MSME Act da jao central government na ho pho chi de 2006 MSME Act 2006 jao Jati shudai tumhi entrepreneurs li encourage salaga chen tanda rashunda klene jena DIC hi central government na 1970 early established sadla DIC jiga district industry center jao central government na hi create ka sane hi khigla jika scheme ne jidla scheme ne jidla hi scheme jika na tum phapta sare yao District Industry Center High Committee scheme ne wo Central Government scheme ne wo china tum thelo yo office manim ne state government property manim ne is a scheme maybe temporary yao chana atum renew sa shundle centrally DIC itself is a scheme chana chili ki pali hire general manager akali haye general manager hi IAS we rank ne jidle ya joint director deputy commissioner rank akane awa qualify sala kha IAS science stream mana pass ka sana general manager ka sana jidla jo jana ki wana general manager in charge mi how chu ka central government na ara masapai mre hiwa even rural area lila itum he industrialization ni ka pungra China district industry center da abu hai mi ra ga jine jo jiwa jingli ara central government na 100% funding ko state na ma sholam ne center wi ne yo state li wa ta da yen sam mi log jine yo DIC kle hi entrepreneurs wi wan wo na thung wi wan jao China DIC li general manager pam da kle hi na thung wi chief consultant ne jidla Just the other entrepreneurs, itum okru we ramli, she tankru we society li entrepreneur he matlaina re sangwa sapung rega ji ila panin ji nin chang nai de ida da tyo ga sha sa se da kran ne ni shinai Ning shere kuira temrio ti aungshi no opening remark kwimi haiji wang Itumui discussion ni ara alungzang mai man khai sau se ari chiwa opening remark ne chen atumna ari hang khai chui alungjli in atumni question tioma mai sawara ar hili 4 minutes each khoimilo ara inga han ga hili in a first question he other atungui same round ne chat pa mau se kuirum ver pe mi chon tung chang nawling han ngai athang no we opening remarks li base ala ka in a question khani kuthung room la ka sau ge Itumui society hili atang iwi opening remark li la hangkai da entrepreneurship hi matala kai na tribes hak pa ya pom ni itumui forest resources ledak la itumui skill ledak la itum talented sala kai mira kanika why are we not progressing individually or collectively itumi kyuwang successful masato itum hi itum klada fails hadak lega marakali itum hi tampa khu mi pingli government li penrek laga itum klada Otmak sala khala ya waite de la question sangai itum kla da fail sada klila da ngan ngai business sada kle hi kisaran waran matha da mathaila salaga quick money ngalang da shanghuira
กจิวีนิ่งจุกจังก็ for example อีทุ่มอับอมเลยนี่ทุ่ม Coca-Cola มังเสียดเลย 750 ml MRP 40 นะวะ50นี่ยูโรจิละก็คิด question มาซาจเลยทุ่ม public ปิงงี้ก็ใครก็ว่าซาเลยก็ no one is taking any action against it ลูกพังอาจากไม่ถูกเลยอุครูลตาวน์เลียร์อีอาจนทางอุครูทาวน์ฮอลล์กันเลี้ยงมืออเวอร์มาร์เก็ตเลี้ยงจุลี public convenience จริงลูกพังอาหันการมีริงกับพาจิตไทยแล้วก็ลูกพังอามักไทยสังหารได้ไฟสา value ฮีอีทุ่มมีมาท่าดำไทยทุละ coins อาจจะไม่ไทยถูกลูกพังทราว coins มิลล์ไม่คุยถูกได้อะไรทุ่มอับมี why are we so different from the rest อับก็ได้เพียงเลยแล้วก็อีทุ่มมีอีทุ่มกลายเป็น fail ซาดักเลยก็ถ้าก็อีทุ่มมี entrepreneurship ฮี tribe ซาไปแล้วอีทุ่มมีมาท่าละกันเล่ลอนไปแล้วจีนู้น opinion เลยที่เอาไม่ก็ทิ้งไงเลยข้างมีนิ่งเชื่อเร่อารีหังดักเลยจีก็จังคัดได้นะ practical สานาจีนัวอีวังบ่คิววังเลยจีก็ว่าอีน่ะชักชิดได้ลูกป้าพังอาทาราเวคิอร์เยมีน่ะมันเนื้อชีจีนัวอีทุ่มตังคูอีวังบ่เงซนาไกคืออีน่ะอีชีอีวีอักตุยว่าคลีอีน่ะฮิตาเด challenging สักหลายหนึ่งหันไกอาจีอีลงเป็นกับกักสังละก็ละ half pen สังละก็ละวัดสักกี่กจีตัวรตากี่กจีละมาตาเล็งมันเนี่ยย้อนเงละดินละมาสิงเล็งมันเนี่ยจังละมาสิงเล็งมันเนี่ยจังก็ละขายงฟูละก็จัดกี่จีโบราจีจังกี่กจีขมาข้าวกุยลิตงกี่กจีมาขยะเก้าเวจังก็ละจิกตากระซาปิงจิลิงเงินลักไอ้น่ะคุยจูวางไงนะอาจีอิทุมขลัดนะวัดกษาวิอิทิกอิทุมฮิคีกละก็จีมักไทยวิวางไงนะอิทุมฮิมาจุยกากบายจังหูกพกลีลุบอีวิลิคีก็ zero account เนี่ยนะเลยกษาเนี่ยgive ICR นะ 20,000 rupees เนี่ยอิลิ training 2016 เลยอิลิ workshop ดาค่ะชมมิลก็จุยเอ็นะอิลีtraining เขาพกนักสักแล้วก็ in a training คุยใครวิธีลีเขาพกป่ามามันก็จะเขาข้าอิทุมนักขีพนิงเลยจะก็ว่าลูกป่าฮีลักพังอาไอ้น่ะลักทาราไอ้น่ะ invest ซาแล้วก็ business สิอิทุมจังสิงคุยราแต่พนิงเองจูเอน่ะว่ามามันก็จะไอ้น่ะอีถ้าเราอยู่วัดก็สาจีอิน่ะอาจจะหางว่า interview เลยอยู่ประจักษ์คุยกับไอ้น่ะ manager บิง decision แล้วก็ appreciate ใช่อาลิมีพลุงระอา genuine ใช่ก็อีลี waiting list ลีให้มีเขาแต่ยังคิววังชิลิว่าทุมนั้นลีคุยเร่จีเด้แล้วก็ result ก็ชอบทำนี่อีลี waiting list ลีให้มีลุยใครนี่วะยัง selection นี่วะเจ้าน่ะอะไรวะจีก็จีก็ท่า politician อาคณะ issue ADC Sir Mark นะอีลี introduce ให้มีแล้วก็มาซาไปมั้ยระอาลีมาสังคมีก็จูวังไงนะอีลีจีท่าแต่ waiting list ไว้นะขังกาแล้วก็ selection นี่จังสักลุยจีนี่วะฮีอาคาคิววังจะก็ว่าอาจจะอิทุมดาร์การใส่วัว support ที่ดาร์การใส่วัวอิทุมนี่พับตาขมีอ่ะอิทุมมีอักขวาอักขะฮีอดซาตะเคลมีป้าฮิลิอิทุมนักขี้เงจวนรันให้รักละอัตลีขี้จังคังคุยรันให้รักละอันนักขี้สาลิกละก็จิกตาขังใจคุยรักละก็จะฮิอิทุมไทยก็คุยไทยขมีฮีอิทุมวิวังการขณะอักขเนก็จะฮีไทยไงก็ละจิวิวังไงนะอาจิทุมมักกะเนี่ยคิววิวังอาจิอิทุมวิเงเลยลิยูร์ก็จะเนี่ยเรซังเรก็หาฮีอาทุมบัตรละกันเนี่ย registration ใช่ฮิลตัดสังไงอีวะคิววังเลยจะก็ว่าอาทุมจังเขาเรียกได้ MSME อุดยกother ก็ละอุดยมแต่เราเลยให้รู้ข้ออะไรว่าอุดยก other วิธีลีอุดยมก็จะฮี registration มาสักก็ under MSME อาทั้งอันหังดักเลย DIC เวอจิงนี่เลยดักเลย any schemes เนี่ย available มาสามระนั่นลิมันมีลักมาระก็ละ bank ลีอาทั้งวิธาเดนั่น relationship มันท้าทุรก็มีก็จุ่มกันนะอีลีมาคุยไงล่ะมาคุยไงล่ะจีนวี account จีเลยนั่น transaction มันลีก็ถ้าจะสร้างอีกแล้วก็จีให้manager เป็นนะจีวิอาทิชุดามีป้าจีวิ relationship อาทิชุดา scheme ขราดมทารันดีขมีก็สานเนี่ย scheme สิอะไรวะ30 to 35% ฮีอีทุมมี schemes เนี่ยก็จะจีว่า bank loan เนี่ยอีทุมนี่อันนี้ชิงรุมแล้วก็อีทุมนี่ฮิตาดมีขมีก็สานเนี่ยอะไรอีทุมมีวัดตะเลยว่าจีโก้ซีละมันเลยมันไหนแต่หังเลยซีมาอินฟาลก็ตาทำทารันนี่อีทุมมีบิงนี่ยังใครคิดว่าสามีตะเลยจีงุยมีเซอร์ก็ให้
ก็จุ้งขังสวดเอาจังบะแม่ตาซาลุยไพศาก็จุ้งขจิงแล้วก็นิ่งสังดำมาซาขมีสร้างวิมีใครโปรเจกต์จิมมาท้าดำมาไทยละไอเดียมาเลยละอาจิวิเบมจิปีละคุยก็จุ้งก็ซาคุยใครเนี่ยคือฟังเลยจะเขาว่าอาจิวิฮีนั่นน่ะคุยกี่ก็จะอดไอ้น่ะนั่นน่ะนิ่งจังตักเลยดาร์การก็ซาจิมันนิ่งละก็ไทยโปรเจกต์เซมก็ไทยมีอาคาจินมาท้าดำมาซาขมีไว้วางไงนะนั่นมาชาจังแล้วก็นั่นไว้อัตมอินเวสต์มาซาละนั่นน่ะสกีมส์ก็ตันก็จะตัววางไงนะอาจจะ reject ก็จุงก็สักใครละเลยบ่ไม่จูวางไงนะอีทุ่มมาทำไม่ได้ไรสังเสียอีทุ่มมี partly ละงุยบ่เดเลยอีทุ่ม registration ละมาซ้ำเนี่ย audited balance sheet CA จังแล้วก็กษาละมาเลยทุเรอีทุ่มhe just blindly อีทุ่มหักสังไงไรสังไงยัยต่ออีทุ่มทักลักไงนะ quick money ต่อพากจัดอดัมทารันอีทุ่มสัมพันธ์กับไว้ช่องฟูมาเลยซ้ำเนี่ยไม่ซาไอ้เนี่ยพาคุยลักเซอีรำนาวปิง viewers ปิงละยาลิปั๊มดักเลยปิงละฮันนุงระฮันนุงแล้วก็อีทุ่มอดสักการุมเสจิก็อีทุ่มเพย์อุงการสังกิจจะทำทารานมาจุกกสักแล้วก็ขี้ก็จิกท่าอปัมลีก็ละอัฐหังไข่ท่าแต่ขี้นาเรลี่ก็ท่าแต่หัวพกเลยรึกละก็ละเที่ยวซาละไปหักซาละไปก็จีฮิลีอีทุ่มโฟกัสเสก็จีฮิอีวจีหังไงนิ่งเชียร์นิ่งเชียร์คุยเรื่องเพย์มิชอนลีนู่นเท่ก็คุยopinion share sadakli in a thei khui le kuchung jahi own experience hili ralaga struggle sa kai thei gu mulung changla kai no uklungai na share sadakli ne da hangai jenak chung kan ning shin thum na thei gu khui hi ya rui wang uthum tangkul haksang re sang vai wang da share sa mi da klei wang in a ka khne hi kuirum wa mimi ka pai lang kan le han ngai athang no we opening remark le na struggle na sarak hai chung kai share sai jena in it other question aka sangai li shide not as an individual, but we Tanguls in general, kuirum verpai John hangai dada. Itum Tangul now being he dignity of labor he kya kana thailaga struggles hardly kliang ji ya hangai wo hangai examples are the Tangul na cobbler mlaim ne in a kyangli cobbler jam thaim ne barber da chat nak sa chi jam arwa hairstylist bai na chat standard tyo ga chu mai laga itumuli tailoring cha khama sak ngai thada thai low paying jobs ne da itumi cha khama sak ngai thada thao and me itum tang khu now being do we really understand the dignity of labor sa ka itum khot na lak la and then our struggles are the young budding entrepreneurs ku chung khalei lei re itum immediate need hi khi sa sa nei kliang our struggles are the bing ka chi ka tha khi apong ai na khara ji tran entrepreneurs being successful sa pai ra of course in immediate need ka long run le la hi tha ka ba itumi lei klon lei lan sin hi lei sa ki li thamai parek ji tiao mai ka share sang sangai le nei share entrepreneurial journey li rak zangai na dignity of labor hi phapta me jena entrepreneurs chungmei da show aka dignity of labor si phapta mai da itum akha ina akha respect job jili respect sang no ka katom ming ro kre jena ara shogra da khlaya entrepreneurs or sangai if you are not interested in government job yeah itum journey hili invite sai eva na tum government job in interest laya kha kala jili samang bai le ka well and good pai kha na interest ma lai ka jiao se yang interest lai sala lai itum jung jam sam phang ne jena jita da laya kha iwanga main salak aina 4 stages lay are entrepreneurship hiliang create da in hanga inspiration and ideation na le ka jita na inspire sa kala ka jita akha ina inspire sa khui kala ni we ne idea le da khlei ji le da laya kha nom thalak ina study salo kala hi kran khain dang da ba pai khlei ji yang lo ji we next step ji wa khi khlei ichum hi mi ku chung chan na mi ku chung khan na inspire sa you are inspired by someone or something kha the sangai la the chen dang khai mi tra khale execution sa prung re na action na ji ka tha khlei ji na action na pha shok prung re kala na sayang prung re na execute sa adam ji tran na passion somehow ka na interest le ya ka
chỉ là nó li mình inspire sa là cái nó sai yang là cái interest mà lại không mà sao vậy mình nó really passion mà lại không chỉ là mà sao vậy mình success mà sao vậy mình yang chỉ là chỉ là sa cái yang adam chỉ ra nó really passion some bằng đó lại không commitment mà thật là cái này mình lo cái là passion này là in the sa quay plan chỉ mà thật là cái này xí mà chỉ là execution cũng khai anh đó thật là nuôi research nó xem cái yang nó sa cái yang cái东西cũng khai nó third step của kia là chỉ có scaling the business yang ốt cái thở ít chúng mình số phi in invent something này có ít chúng mình rầm li mà lại sao chỉ khui khung này chỉ là something new này chỉ lấy chúng rầm li và mà lại sao rằng ấy có hi khui ung được lấy hi market li cái thật sang shik là chỉ strategy mà thala cái na i vật chẳng hạn marketing li zero tay yang cái thằng là mi ping we cái tông của mi mai na i sa shopper da i ngin da klein này chỉ là scaling the business ít chúng mình station ever scaling the business market li cái thằng rằng quý mi ping li cái thằng understand sang saksi cái là hiểu benefit khi là hina kham tha hina year wang ki shepa sam year wang ki mi de lai society li ki contribute sát lai cái gì chỉ mà thắc cái này lai là cái pháp tăng sắc lo chiu next chiu ajon pem long ne yang that the reaching the top of the mountain that the success ka sa the success sa khai na no sa dak le market la na yu khwere kala na income thala in general sad le kala na namang job create something la mi ping ni job mi la kana na sa da ya release the shepa sa mi le jaina itum hi reaching the top of the mountain it was success story I jingom kya ga jang ni klam thai mi ne yang ina kya hot na laga market li yu khini kle im them ne ka thala la ji strong sala ga ina decision a khalai laga plan nei laga sa ya khawa itum entrepreneurship hi le ta da ring phala khai journey a khan nei je na it na thum la ka ji chaw le talent ga ji hi wa ta da na ot sa yang laga interest le laga passion changai ka ji no talent nei ta khwe I wa 이동 좀 그나 이 달랜드 길래 파마담네 그 진와야 제나 달랜 파고 구이히버 옷 무사롱라가 이 달랜 길래 뭐 타임노 제나 옷 사용로 너 인트레스트 클레 진노 달랜 라케 제나 지다다 파코잉 록세 이동 그동아 미그 좀그 쇼크노 엔터프레너스 그좀그 쇼크로 지금 뭐냐 그 이망나 그 셈리 아라 이 히로 메디라 하다가 사이즈라 이망나 디만 사지 루이 관나 야하나 일리 support sao related le ya an demand among na san da khang dei ba sam nei da chung mei da na ot ma sangai mai mai ji la je na I ka tha mi chung da shogai ka a khan la demand sa khai na sa ching ro khai khai I chung hi da rei ka sang ji ka la ji da apong chung khai na ngu jon khong ro ka dong khong ro ji ra ji wo je na ina da I chung hi ngu jon the support la sa the ngro gai re yang the khuni thot pingli the so la songai la kai I wi so sing khui da klei mi ping herb sing mi hi khui khai mi ping gai khna cha dang hangai now so pik chang ka sing phan nai even mirin bai the hi sing ore kala ka chang ha sing phan la ma sing phan la hi sing phulung gi ji ne I thum tong yang I thum ko tom phulung re the cha da hangai encourage san nai I thum le ot sang sangai ne thum ko dom wi manga ne thum ko dom mi ko I thum ot pang be khar da sangai jeno ko dom ming rok se ka ari in a hang kai of 4 stages ji nana mathang sat la ya kha successful entrepreneur kha masare thank you ning shere ko rum ba memi ko pai langkan ari ana hang dak le mention sa dak le wing ji mushung wo sop je sing phai jena sing pa ne mirin pai da sing ra ji chik tha commitment ko chung mai da later no ka tom khami aponga khlak ne athang kuirum wa pai mi jon tum chang nam la mention ga sa le itumi phai sa hi itum kla da pay sa itum kla da circulate sa si jiwa itum shang na re itum lan sin ba bai khare ka itumi phai sa hi ka po wa kha jangau tam pa ba ta hau ra dimapur wa wa hau itum lei klon ji chiwa ku ye na ung shan da le mo ara sei hi le itum ko ji wan sei ki tang hu sei sei sai tu shai dak le Burma wen shok de jung jai ara hok le jiwa wen shok Dimapur wen shok hok sa shai la kha community hi hok le no I tu mi sa ma shai kam jong bai je her ara how her him song phang ro tu de broiler layer tu juan ko Manipur lam song phang da yar wen ku jang Nagaland wak Dimapur wen la ku kong lang wat le
itum klate self production hi ma lei la laga itum klate yor use jiga amana sakla gan yor a saknai de lamo ku khila kha itum wili town hilila waing la miag shuli same product tanghul now hi 50 rupees 55 jo sei ne 55 wa money 55 an mata tha tha jila mkhwe to mkhwe lo jo jila akapa non local akaliwa jena 55 ya man khata mil sei cho 50 en khyo auli khui gai la next li auli ba lo shon gai la non local ba auli paisa auli ung sang shon gai awa aram wak pa re chu hong ga chu chong ba economy ma tha sang sak le ithum wa customer la mara tu da you lake sai ma chatur da pathiao chik thawi reality lo chung le go itum discuss sama man chilo chogra sare ina ka tu ma hi kuira ngui mi aung shili han ngai le athang no opening remark in the mention exactly itumwe representatives being departments being wena ngjon mi me siji wa giji jena what do we expect aro hiwa entrepreneur we point of view wena entrepreneur aga sada ali itumwe representatives being be it the MP no MLA no or ADC no or department we say DAC lay or any other departments agriculture horticulture kujong lay jiping wena into entrepreneurs being hili kathada ki khang jon rang sangai ki apong aina atum na jon mi ga na thumi try sam ti ong mi ka share samilo ari ituma pami ada business sadagle sorry akamang interrupt sawe CSO sping la sang sai by because he ituma pam the CSO sping he la power le la ke tang ko lay sak long de la le so atum wen la expectation ji ka thali ari kido ituma tangkhuli ot sadali zaikori hi kchunga hi paisa le ka samnim no ka I hi mirin hi ringphame khawai kala thang wi kashagzama wat khawai wangda kala miwi thada oktui khawai da sasar no chena business hadak le ka tong hi struggling businesser no hen ari na khang ba wa issue with TIC wi manager radle itumwi tangkhul le saklong le government representative le CSO le atumna itumli awareness program hi for example entrepreneur leader claiming business hadak claiming hili thanga hida tang sobam laga jo schemes government schemes hi le ko natum hida te apply sa pai ko hitha ko da hang ji thai ma man chi ji wa mag thai I ta hi la o hi le lamo thaga I hi tar gar sai chidai ga iwi business hi re sang vai I machinery hi tar gar sai o I kari hi tar gar sai jaugi da I la government wi khang chonji khui gi jin o ka saka pana wa itumwi ada ari representative ping we shimkur or officially yong thai ping ba hina hi thai me bam ji itum dargar sa ping ba hina hi we schemes hi mag thai chung ga le jira ari a chon be na hang hai da ya na hang hai ja aklam dem apply lam sam khwai na jika iwi maga shung la lei bam mai kha ga sak pa na wa itum li hi we awareness im le thumo china ga sak tala NR startup Manipur stand up Manipur to chungle ka higta de apply sarak jihila itum litio mega hang ji thing rok shi jiwa shokra dagle businessman being entrepreneur being hila hiwi chances avail salaga resang ga jino chimning thur khava itumi adang mi wi aina adan nem khangai nem thui laga benefits bahiwa khangadai na khuitui server laga tangau ga jino iwi experience ga lege Ari startup Manipur li invite sada yauthui ba ye yauthui khawa de samangai whereas chili radakle infal li sadakle company pingwa they receive around about 1 crore sam ka pangjali government na subsidy hi 35 to 30% hi midale khawa a hi government win 30 lakhs claim in samangai no our business ta chida da sada ithumwi nga chai hilila tangkhuli la hi sak shap mi kchung le dak le no ka chi shut khami himalai thugi da marakli hi na kchung ga khoi le le kala targar ga sa a jin la ka mayong trai thugi da khoi le chaina ithum yara DIC le government representative le CSO we have to work hand in hand hi targar sa jin wo la community hi masa pai jin wo ka ithum community ga tong hi da chain system na
na nere vegetable supply sami agana hog supply sami agana iwi raw materials kan dei supply sami ji itum community hi community business ag sada resang bai ge jino jini na hang ngai ba oja le hi leu gi da awareness program mi chungwi da organize sa sei tangkhul leisak long leidak le hi itum leisak sadak le hi resang vai khlei no jina ka shabaina dang da higda awareness on and off thang saji jiga itum hiwi chances e chungwi schemes and benefits leidak leibing hi deserved entrepreneurs bing na masam bangla representatives bing we yong ga thei bing na genuine sala kai na business run masada leibing ba na sampang thui khai we situation and lei lai thung abong hi he fact hangin hang lo jiga labor bum de le jiga itum da officially chat chon de jimi le thei bum ra jibing in the schemes la chungwi thei bum yang ka itum ba na wa ka thang le jiga thang we business thang we targa jili yong zat hei zai ta ki ba yema ga thei la enar hi sau sei zaran ba hi ka tha ta sar jilama thei tu ena arama apply saur yung sono le li apply size ang le waiting list sangai maram ji chung ga le wo chena lobby sa zat ka ji le chung ga le pa mo gi da marak le thum tangau ne ngalang za la kai na hi yong zat le ga arama lastly da itum representative le tu gi da our take conversation kurma le tu gi da tangau mre da tang hai le bam mai chena hi ka sak chung ga le wo ena ari targar sa ji itum hi hand to hand thala kai na ada tie up sakwing rock what ka sabata gar sadly okay ning share mai ara itum hi kharjan sa mancha I think we need to introspect itum glada because we are failing ourselves itum le potential ma claim maning mane apong ma claim maning mane kha itum hi kho kha salaga kala katom thai mai da ot ma sa wangai ni itum hi struggle sa da clay apong chung ga thai le are we benefits, schemes and loans and investments we hi kyang jitran right person rather like it with district we live ka atang in a mention sada klei tha da ukrula na kam jong we hi DIC hi myak mang ji jena hi I think the Manipur government itself is failing ourselves. Manipur government is failing the Tangkhul community. You have provided just one person to look after two districts, Ukhrul and Kamjong district. So you have looked down upon us and you have not provided what we people deserve. So it is your responsibility to look after the people of the Ukhrul and Kamjong. Kuira Temeryo ti aung shili nahan ngai itumwi apom hili entrepreneurs bing wang kachikata schemes loans bing hi benefits bing available saligla arwi kala hi sambang gawai kathada sar khi saran waran galai ji tiomai ka theng sangai arwi hili itum tangku naw bing lila itumi as publicly la khangwa klai itumi we want jire easy money cheap money ngalang lang da milo arwi milo process ji thai ji ka process ji la follow mak sal le right channel ji kigla ma wala shortcut na loan scheme sam bang rag ji la ka phning lang vai the hik thai itung kla la fail the sa tha la thei government na cash enemy shoki jim ning la registration process la chung ka le sare license certificate la chung ka le sare hiaru itum na matha mai thei vai wang akui ro them yo ung sili atam hi mi ngai na ka khoi mi lo ni snai re na siga highlight samige jiwing tangli ari DIC Ukhruli scheme ledakle hi ari MSME wa chingli khle mange jaina natum MSME khiglag ji jimthe samre Ministry of MSC Government of India chine jo jili MSME jiga micro small medium enterprise ka jiko jo MSME China ara okthui na aruiriwa okthui hi the whole world jao MSME li pura target sasar gaine jiwaida ara India li le jao isi India li la arui government of India Ministry of MSME na itumli hiwi atsingli mathala na scheme reno benefit reno any support backward forward support ka tha chi ga chunga facility ji hai mi dele
Kajipawa ina hang kangaiwa na ina iredi sair lagjine. Facility ji akami da kleji na ina iredi sair lagjine. Jana ji la chumchuse ina ile jingkum jisha jiko 2014 when ina ile scheme singra kaiji jiwe alungli ina assess sakrali genuine entrepreneur si samang silake aru ile pamdakle jingram food aru ja join jail we je laka aru isi we John Yungmila awi ji khido ha Shirin food kata hi na tiawkam thamai da leji aru atunam tha lagen sadle atung scheme la samang pam me ya China ara ina the hange 2019 li isi DIC okruli Prime Minister Employment Generation Program da hok phonewo 2009 to 10 li hok phone 10 to 11 11 to 12 hi shamra chung laka ara ina total sada total entrepreneurship tada ina harap iwe officially tada ina haye jipawa approximately ya entrepreneurship list salama high paiji kiwangla jika fluctuates how de most of them defunct down defunct salary ji jena ina tada calculate samama kreli 2014 li ina DIC li transfers ra laga kapam tamle about 7 to 8,000 entrepreneurs kalenda Jili ara mutam thaina context sawaja survey sawaja suita mai khar kai ta jaw ara head office na 878 existing and non-existing units mi okraina kamjongwe ngurumda kai hili ina exact salary 7 to 8,000 unit le dokle entrepreneurs le dokle laga in course of time jaw as I in a PMGPJ the processing samamanda tada ari diminish samamanga units pinji jaw phala lam sambamne phone lam chamne officially lam rathwe jidla scheme samanga pinji jana bank li wa khawa MPA taw wa pola la yama wa ji mang gaidla jana jiwa tada mam tuli se na shiga highlight san tu ni jo ari scheme he we are singly apply ra sadak le chungai re jidla isi applicant ja 2009 to 10 till now jan applicant he wa chungai re nearly 10,000 shiga le de re jidla ya applicant ji total jiwili ara yam sra laka iwi portally only 207 unit le de le ko ma khnam la ji Gajicha arrange safuse, gajicha prepare safuse. Who are you? What is entrepreneurs? Entrepreneur higla jilam terang na kai tuma. Entrepreneur jik higla na IAS thare jika ka thada sara. Fubong reaction mai sungwa chansung na ka tada, mai sungwa pamsung na ka tada. IAS thaga pass ma samre de. Pass sara jika discipline le re. You have to work hard. Character hi. Principle le pungre atam sin the pungre jao patience le pungre jidla entrepreneur sakna mili le si the pungre with patience and love entrepreneur should venture through your life entrepreneur jia ikla the boss sare ge jide you are the boss of your own jao jana friends with tui we worldly entrepreneur ga jide jiwa I the responsibility queer ga jine entrepreneur ga jine jao in friends with twin jao 13th century li coins ha ga ne jila chal ga mi wa jao china jiwi real meaning English li phalo chika I am ready to undertake ga jine myself for the cause of profit profit jangko ari entrepreneurs wajo and I'm willing to undertake financial risk jo jogida natumna scheme da hi central government scheme kya haimim rao scheme
I will la trata through later clade, PMGPG song. Nobody can approach. Not even single entrepreneurs can come and face me. Not even single entrepreneur came to me and get proper consultation. Itumna ile pocket li awareness program traka singkami fure. Ada jana honta de ya, khwes hata de ya. Kamjong li la sarai li la safre kat ka chunga la sa kai ko, ka chunga la sai ko. La ka ara final result ji itumna program sin sadlaka final result ji iwi PMEGP apply rak sahili legi gijine PMEGP apply rak sahili who are you giji general manager na ma chu ji singa na thewe jitla jao margin mani le da dam ra lo na firstly entrepreneur khikla thelo plan salo no with direction ji mushuna chalo no with aims and objectives ji mashunglai na note down salo financial management ji tiao tamlo ja marketing planning salo ji sakup sre jana PMEGP khikla ja nearly chang sara riwa officially rala da kam samne everything is in net ja PMEGP da nam gre da detail shogi jine taka jibi criteria kya everything is there ja in the notify show criteria khimai mai ja taka entrepreneur ji khi taka I ka chili chadale I direction ka chili chadale da nakla da you are boss by your own decision jao ka chini jao entrepreneur na mung dak le na ok thui hi jo chen na encourage sana de le ko government na jo encourage sana de le scheme la ka chunga le de le hi highlight sa si cha hapta ka khuire chen na in scheme le de le ka chi ka hangai na tangau ke na thum ni ma tiao pai mra scheme le de le kha in the khang ngai ba atom na thum wi decision ga khui chi entrepreneur chi kha almost every activity that include cha ga de jana entrepreneur si wa no we parent body hi wa industry ni wa DIC district level ja center level ministry of MSME ji wa chini kle ni wa all other department is related with DIC, related with industry. Jo, China ok thui industry na entrepreneurs bina singjinwa, mungdaklenwa. Europe live 13th century li hopho kane, ida do hopho ta de tumne yaw. Arai tum na tumling hongi giji. We need to work hard. Don't just come to office for scheme subsidy. Beng na la mami lamre in la form salamre jao after proper analysis verification not genuine size ka beng li in a for sagizin not documentation ji mathala na hai sare document ji ka khigla machialo don't never ask anybody like that okay document means you have to have your own document no we document profile hai no Aadhaar, no way, latest passport, metric, BA, class 12, no way, ST survey, domicile, income tax filing, everything is documents, man. Pan card, bank statement, tonga sanglo. O jili schema ka le, jika as document ka thak le, jang jibi ngahang za jina, jingkung maka payo den tuma. No way, file ji da khirasal la. Bank na ji do pro jika ji da mi de le ji jang. China document jai ka complete ready salo no way related trade ji jiwa tissue da certificate le re EDP certificate le re udia thar memorandum certificate le re jao lakan no way experience ka sa ji matlai na bank ya hang ka trustworthy person trustworthy entrepreneur saka genuine client saka sada Bengli nana ji remark hai mi ka nali mak shwa mi gi jine jo China skimping here hili thata thule de le koi wili 16 number 1 is PMEGP jo number 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 schemes are here I can guide you in a not only guidance me by because central government state government na
DIC li consultant mi lo jola isi entrepreneurs pin ni yao chana hi chief consultant ne jidro yao chana na thumra lo hili itasila da suggest la saloi tung room da entrepreneurship hi reisang waisa se tong khu ram ni la jo scheme hili ka chamni la khangte la le startup manipur jao mudra scheme jao nabat wen la ka chung le de le jao scheme ji regarding entrepreneurs related with industries ko jao china okthui hi MSME na to the singai ne jitla most developed countries why they develop because they encourage entrepreneurs. Here we seek only for government job. We are lagging behind because we don't know what is entrepreneurs. Na klata entrepreneurs ka chi khigla chi mathela skin mara polo jo chi mili hanglo jo ka chi baba bank na skin ma khmi tam ni li khai na ra satete jo bank ni no mai na kaptare de jo chane hi government la awareness program mi lo dan encourage masata thamko. Why? Because we are becoming worse and worse and worse and worse. NPA is full jao NPA ta sa kane scheme kro kya mi shware DIC li ra sang la athumi li si ra khilo phayeng lo na na phadale la na ling phi thador wo jo china jiwa ma tiwa se kha I thun dress le laina arui achira chandak le I thun na tyaw ka mi le genuine sala kha entrepreneurs business press halo mi li ka tong le press halo da kam samne I will take really because they will come and disturb they will beat up bank they will beat GM they will fight with DC they will do this and that no China every year ji problem jine ya face ma saru la pam khoi tum ji jo China I tum genuine sala kha entrepreneur ja ji ra chandak le ka chik ma chang lu lo ka chi ma chang lu paim kwa ra jo hi ta important sala kha I tum na high level li ma ti sandak le hi na tum chi li ka chik pam sa ka ma myam ra ning chik de pam sa le la zero lo then how you must think how can I become a real entrepreneur successful entrepreneur ja genuine entrepreneur ka sada I kada da physical da chum chugi ji ko jo ji tha thoughts patience and love with hard work ja ji tha we attitude mindset le ka you please come and apply for scheme there are plenty of scheme no ka ji ji hang la ka khang te le lang hang sang jo ni share moi arui ji lung sang la kai na discussion ni wa man la ka ina kuira ayoli ojayoli na han arui ji mentions 16 schemes lately ji ba je first arui yarui na bhap ta mai pai vai PMEGP ji Prime Minister's Employment Generation Program ji ne abbreviation la ila sha ji gam tha arui net li search jan ga thai ne mi gu chong ga hi awareness lack of awareness you why na mak thai chung ga le sare itumi informed citizen maksa itumi of course itumi mohot khana la jang ba mai da hangai iwa if we are interested are on internet lately obviously certainly tun wa phakwi pai ka chi mak le should itumu hot khana la mak jang kala awareness platform ja ka mak le hikta discussion platform chung da mak le interaction platform chung da mak le wan itumu awareness election ad le ka aj no wi ra jang da le hi advantage khuilaga hilira audience ping kala viewers ping li 16 schemes ti khimu mai la akshida khachi themi olo jiwa ti shuda itum hina homework sang ro ge ke cha shimli internet li research sao ge hina khiji and then if we are eligible for that mi ping jina no we obviously walk in sarono jo thank you ara in the 16 scheme le ji je MSME we are jing le ni ji de Ministry of MSME Government of India na DIC ka tong le chu ho ga ne jo ani we lila achakum December li ra shung lo ji shung e ji le ya New Delhi we na Prime Minister na jo hong ji ne number 1 li PMGP wo na tung the le ya number 1 ja PMGP the number 2 li credit link capital subsidy scheme for technology upgradation he
we brief and instruction me cái này nó tụi là nearly thật đấy là CLCSS the John scheme. Number 3 scheme na Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. CGTMSE cái gì nè? Hi là brief and middle. Number 4 2% interest subvention scheme. Number 5 cháu. China number 5 entrepreneurship and skill development scheme. His scheme lấy coi là. Number 6 the infrastructure support to MSMEs scheme. Scheme for fund for regeneration of traditional industries safety the cháu. Even 700 crore. 700 crore. 1,000 crore, 2,000 crore, 사파이 코. 얘도 막 기사들래 아리 리 마이크로웨이는 제프르리. 제나라 nextly micro and small enterprises cluster development scheme. Nextly are technology upgradation and competitiveness scheme for MSMEs. Nextly, Lean Manufacturing Competitiveness Scheme, LMCS. Yo. Nextly, Digital MSME Scheme. Nextly is financial support to MSMEs in ZED certification scheme. ZED 지가 zero effect, zero defect 지네. Yo. 너나 좀 쇼덕레지 미니마 사칭 살로진. Side family salon ko jiwi scheme ko ZED zero effect zero defect. Nextly support for entrepreneurial and managerial development of MSMEs through incubators. Ciao. Cluster group of cluster. Nextly building awareness on intellectual property rights IPR scheme. Nextly tool rooms and MSME technology centers scheme. Nextly, procurement and marketing support scheme. Nextly, procurement from micro and small enterprises scheme. 16 ngày 16 mi district hàng tế và quýt sát lấy đây. Ý vậy hi làm sao room này, PMGP hi làm. Because it entrepreneur he kila cái gì nó tung phao cái ta phụ se, ilam ta nào răng cho. Okay, ning share ina originally akma interrupt sau ke itum na hi implement masara la leida klei hi government nu shongai na ka shoi ka itum yarui pa na ka shoi da ka ta da khili shoi da lei specific sali itum documentation ma ka pai ka thai na ka qi na itum implement masara da do 16 scheme si scheme ping he ara mathada implement masak re partly government na la lei re partly itum na la lei bai jao maram wa itum na la viam thadam satu government na lam thadam sami tu jao ka ji bai lei pom pom me ji bai mit sai mai. Okay, ning share ari 16 schemes later klei hi itum na ukrula ni kamjong hili practically matalagan implement sa pai si I think itum entrepreneurship matalagan tribes are itum wilan sinli itum wilai khlonli matalagan na mga ware si shit kasang nei chena documents ping hi paila aina singlaga DAC li visit vasa se general manager many secretariat li pa mai our office visit vasa se consult vasa se interact vasa se eligible sa da klemi pha chung khalei sarai kala atang jili ning sa zala kha ka mention sa da le deserve mag sabing genuine salag ne aina I lei lon ngai I ya ri wang sheba sangai ya ru ling jon ngai gi ju ning chung ma jang la just schemes le gi ju ning chuk chi schemes le chi extract vasa khurek chi ning chuk kan le chung ga chat le chi pau chi shad le chik tha chi lama sa khawai sa se itum hili ukruli bank aka khani le da kleu hili la ara loan ma mi khangai chung kha le da hange because itum mi ping hi loan defaulter ka chung kha le entrepreneur aka na loan khwe la ka default sa khai khar chan la ka chung kha le
pay masami cha atam chena na iwi otsak makham thawi wangaina deserve sa da klei genuine salaga in leida klei pingchili masam phangsa khar la leida le. So I think itum we apam hili itum collectively itum we mistake hi itum admit salaga itum introspect sa say retrospect sa say kala manga hili itum vision le laga itum otsak rum gi ji darkar sa shunai re gi hi hangai ning share panelist ping le are itumi actually kamatai na public interaction quick advice say online and la questions quick advice are jena online viewers pingla please be ready with your questions. You can start commenting ariana mi pai pogor into my questions mi ngai da han ngai da kleje ari itumna atang na tumna mention I mean hang gai jili mahang pai na gi klei sorry interject sangai jila mention sangai ji tiong mai ka sure please take your time. My government way na laida glay scheme si itum na mang dan the mag thai trakhala lay baba ma itum we khongwe la trakhala ye ka itum apply la sai 2019 we batch ni itum ya stand up Manipur he apply sai more than 2000 na apply sai jena itum 500 chika hili select sai short list sai ya tang ho now he meet trash ka zange just halaga jiwi chili itum interview we wang hoye interview ta sange infal le la itum project ai nang so da ta sange ji thai laga ka jang kha da itum tang ho na ping hi da i jom la kai na da mi khai le yaw ga da iwi product ji le yaw ga da do atham na la da sing yang no da iwi set a kha shampoo la chang soap la chang ji laga basket a kha ta da na thum na sing yang lo ta khami ka jiwi ara interview sa da khlai ping jin no bribing ta hang ya ta alung lik tong kup sangai laga ina gde na khram iwa bribe brak samaning nei ji la iwa ta humble sala kai na ina shemdak le hi jo na thum sing yang lo ta ta khami sa nei ji la ka athum na ji shong na phning laga ituma hikta hi bribe ma samne la ara hi achakai na thei ka bai ka la ka te na ayur la sai da athum ji sa da ilikla ne ya okay fine iwa ji bribe ka samaning nei ka ina ka shem sai da na thum la sing yang lo ta sa nei da ja chagwe interview ka sa adam ne la itum le ta iliwa ning sangla ina ka sa da ma thei ne ta da lung ne set sa khai ta chiwitili information na khalam le ne jena ta mai lockdown ra ba ba ma we jena itum le ara bank appraiser wang holui jili ko hoji ara mi shaka shika mang hawe yang itum tang khona hi shini shika sange jita da itum ne lang hom za de phone la sa jing ka thali khle ji ka ren dang da under process yang hi kiwang ina mi bing kya khana sam tang khona kya sam ha im them ne itum lang hom mai ka hi itum wili itum ne lopi ma sa ku ka thai ka kiwang ina itum ma sam phang rang ji yang I hida da challenge sangai ji genuine salak ina otsa da klei pingli the ari newly elected MLAs yang pingli hita entrepreneur pingli yang sang mi khwai maramba wa ministryly entrepreneurs pingwi wang the crore sanction sa da klei ni jitla plan malai sani project the project plan hida da malai mi ji ni je itumla budget li malai mi ji ni itumla mo bo pai mi ji yang ministryly wacha da sanction sai rate da itumla shai planning li kada da lai lam them ne itum arrange dang da la jim mami rung da clinic jang khada itum documents ko tong pai laga itum project ina dang da mi sang laga lai da klai ne wa jeina hi hina ki thai khwing sakla ja kha kphung naw ina mai dei naw ping itum li equal treatment maklai I wi thai hu liver 2019 page mai dei wak ba mi ku chunga sam phangai re kha itum wa ga na kya sam phangai lam thei thui jeina ngarai ka cha mi kyan la yang sang mi khwai ko phung naw ping itum na struggle sadak le hi yang sang mi khwai aroi newly elected MLA ping lila ta itum le hiwak hi yang sang mi khwai ji a bill sak hai ne ning shla ga ning share originally at sak ngai le la kuir ver pay mi chona na kuir angkui mi ong shi regarding schemes and loans benefits usually At Masalis, I think we're focusing too much on schemes right now. Okay. So anyway, kapaning bale community hili radagli itum bingila. What we can do, what I can do for you. Paji machuglaga sagabai jika schemes and all that. Automatically na I mathada sai ka tada schemes follow sarara sal bai dum chuke.
bank na la da chromara samre kha ka sak ba na ba iwi stand iwi proper foundation ma le thu gi da bank na mishit ka sang government na la mishit sang which problem le jena I think schemes ba ja chili da shop salar pai da ma chukai wi kapting ba le Okay, ning share. Discussion hili itum chungka thei khui mo mandale itum wili khisa pai khimasa pai ji matala kaina kala itum li hira khawa itum schemes and loans kala itum kla the hard work ji jang collective effort jang itum we support sa khang rok jang ji I think we can do it. We are not lesser than anyone. The ya hangai itum li potential chungka lai lak tale itum kla the nem na tiaw na da lamok khwe la itum mi matala kaina community, yes, of course, community we effort hi darkar salak tale community support hi athang kuiramba mi kapai awi ana sarwa kai songza ji yang dakle ji ya ruina thel ka ara ka changka ta representatives pingjang long now pingjang yang sang miran pingjina jang ka pressure mi ji wa I think fair salak ne deserve sa le ka I think apply sa kai ji sampang ran ne de la hangai je na itum representatives jang laga we really need to fight this together. Are we closing remark atam mingai itumi laga public interaction atam khikak vaisa se atang we atam mi khai chili na thum na mahang kapai or katei na hang khai chili machan sang khangai or opinions ngatei da lek sa leka chiujila mention sang sangai ka matala kai na mention sak ngai panawa itumoi entrepreneurship ka tha ka khisa ka please suggest means and ways itumi hi tha ka ji suggest sang sangai itum manga khuiwa ka pai matala kai itum young budding entrepreneurs being kuchunga struggles ha da le re it sangai laga guidance ma khale direction ka tha ka sawa ka itum hi ji mangkar thui gra ma manga ma wa kar chiping jiwang guidance aksa da me la atam hi khui ming sang ngai atong wi serial ji hot chak chat pa mo se kuirum ba paim jon tum shang na wi khai atam sa ka khui mi olo itumui long now he itumui pan the clay apam hili ara entrepreneurship hi raisang wase jeka itum association leise itum gazip atang hangai re itum hili phapta kaya kranau jangla saryo wa jingli guideline leilaga katha ta phai karwa rakla gji hi itum athum le tammi maman laga hi katha atam khu shok ngrok laga itum tam ji thai maron laga athang schemes ta gang ji iwachi le ignore ma sangai ne khiwang le ji ka ina tiong mai ka hak sang gai ji thai gai ji schemes na ne maramba itum ka phungnau he chot sere kala ring shi sere awawa na hai mi hai laga gzip mi hai laga I hi ho pokra ka ji ki pa kham jang mane ka ji cha khlat na atam jang bapam me ka atam ka jang ji arawa competitive sala khai ok thuing sa hau ga da thak mai da kau se ji itum mi sampang ran ba ji wa schemes ji la ignore masala itum li phaning raming sak ngai iwa ji la hangai thak mai da wau se yang phai kar hi saryona khang da da itum ma sunu thui gai de Nagaland entrepreneur ka tha yang si association yang si java atum li year of entrepreneur 2010 ni mi khai ko saryo thaka aji itum ka chili ning de like clay 2022nd right itum li 12 years ahead sala tum sa thui he de thaka itum ma arui singkum chalang da krom sat fre atum li chi thaka itum hi sina lupalan la dargar sai kala itum li experience sa khai singkum chalang da experience ra ka haya kharnau bing genuine sala kai na ka tha da sa wa ra ga atum guideline la dargar sai kala church rin di la atang hang khai da CSO kala itum we represent sai kor hi itum ngasan ngarum la kala entrepreneur bing hila association ngawal ga itum hi da tiong mai khawa ka haura ka ji hi iwa shit sang la ke phegar hi kala khaura ka ji hi phap kata sam bang haura ka ji sina lupa lan ni wa itum ignore ma sa pa athang profit ta hang baba mai sayone entrepreneur le yang kala itum commitment itum passions profit entrepreneur hi we dong ga baya kanna ga baya chili itum phap tang room se ki hi da suggestion sanga ya ning share
ning share kui rumba permission we closing remark mi khai wang kui rumba mi ka pai nanala aru ina hang khai chili contextualize salaga no closing remark ha mi lo the itum he sadakle kudong for living yang itum ring khwai sadakle ni chitla nana ot khok salabai ke teu salabai ji iwi ikla the ring khwai kala jena kada dang chi do for a living mi dong ot sadakle he ring khwai sana wo jena itum population jungsang maman mi chung maman ot bom la mai chung sang da leire kha tada ot bom ma chung sang na itumi unemployed youth track le dak le hi muchuk ran nai re yang achu viewers ping la jena audience ping la ong muchuk serse shimle ong la ga I hi ki sangai lak la jang mirin le I hi ki sangai lak la jang ji ji ong muchuk serse la ga how pok lak how se Jikawa itum tangkur kanga 30 years kaila avo wale dipen safe yang ikla the oktyo ge ji mopning ne I'm still young jife 30 years kai salala jena jangha the 25 26 hena never 25 26 jaw say itum context liver he the major saran naire nakla the naki sanik lek ji mujukran naire atam ji shiwam nai singum ji ki khama salak la singum 30 ka khai 35 ka khai ji jena atam voice masala ngui le la ga no ya dam yang le la ga na ki sangai kla ek ji tok la kai na mu chuk la ga thak la kai na o thau phok ng la na khla ter ring khwai ji salo ji ji hangai ning shla ning shere mathala kai na aju hi entrepreneurship in the Tangkhul society ji salala itumwe guidance direction hi awareness kikla career guidance ka thau we la wala ka manat ka chung ka mi de so bonus point ne ning she kuirang kui mi ong shi nala no we closing remark ka hang mi lo Aria thang nanalang han hang bo mai re dignity of labor Tangkhul naw le khwat yang iwi businessy ot ka chung loye like for example a vegetable sakar sai ka chung da sai ka ishi Tangkhuli khwadi hinuo Ngathor shong ina ngathor dak targar sab lang with the pung thrukli marketing shok tran tukan Tangkhul tukan kya sho sara da mo sho sala kumra ava market hi pung chat 8:30 8 dira shora Tangkhul na we tukan set up akhala ma shomra shog sai myang na ping mang ya jena nga so the ari business flourish malai sa dak li yukrul Tangkhul na ping sa shai nga lage jo Tangkhul now her kya gana katat lida Tangkhul now hantotap avu market meaning la khangdai tukan kli or lida jena so the khai khibana khai business ar lida Tangkhul now hide jena itumwi Tangkhul now lik shoy akhina katiena othi masa khangai ka mahau pho ngai ka ka mangen sangai lamathei thura kan khana business pai akhlama ga sanawo He thang we requirement he kuchung gaja he myang now ayarina radakle non local ping na sadakle no achava itum khnui thot shogradakle ping hinala teu mai ka itumi lansini matha mai khwai wang da othi sasar ji jiwa itum Tangkhuli reisang re leisakli reisang ra ji guarantee mingai ina Tangkhul na we ot Tangkhul na sadakle jli promote salaga na we business li ina ka tomi iwi business li na ka tomi shi jiwa Tangkhul na khwai namre sang brada reisang aure itumi mi khangatei mi yurli nem maida or ngazan maida mok thilak mre khashi Tangkhul na he dignity of labor khamakhaw at masak ngai ngandam ga shi we business masak ngai hi na chunga shoi de leida thekhui wo jena iwa hili marla kaina focus ngai jine kala hili radak lei itum bing kala viewers bing lang ngai pa ba itumain itum hi ka thom thei phungra kala itumain itum promote sa phungra ga jila marlain ga sir sangai kala achin hobok laga ada shogra dak lei business leaning sang dak lei bing hila itum mathala kaina nga sopam laga ina na liklik tom bai na iliklik tom bai kala jila sang sangai jino
Like for example, nana ili iwi vegetable supply sa, nana iwi hog supply sa, farming sa, ina nawin lokui, iwi waste production ali mi. Tisi jaba ito mi ada change sa ina community hita da ringpa from ho sino, ka ito mi li katom kang rock malay tu, yang jina hiba hi chang hiba ishitang hunawag sa da, katom katheng rock say, kala ada business laga saga bay kachung kalay dalay, ito mi la suggestion mi bai la chung le kala ada as a community or sarum se gi hi I hangai la ge ding shere kui rung kui mia ong shi mtala kai tui mention sami kai ji wang er kana was ada kui ru tamario ti ong shi no closing remark atom ka kui Schneider, ara scheme me one the central government ara MSME we ministry show me kind of sublisa kind of 2006 Act MSME Act 2006 the job ji show la ka DIC li atung policy ji DIC li hai mi kind of la DIC li district li job ta cover itumna DIC na itumna phagi ji ba genuine entrepreneurs phashung da klene ji la China ina hang ngai ba no tumdi genuine entrepreneurs fi ishi tangkho with society lila community lila leipung rewo jima le kha itung product hi mi we depends ha shonore jiwana chi lang cha la ra da klene na thumna kha themi lo ja ara government employee li fully depend ma sapai mne ja staff downsizing sa ha staff la male thu jaida na thumna la responsibility kha khuil kha DIC li la notice khara pa milo ili la khara samba milo na sak ngai chi ili kan sa khara sa milo la khai ina pat pa sho khai scheme ping ji ping ji PMGP ji hi okruli process sai ji la ji wai na bank li na thum tha da tie up sa phung ra PMGP pa ji the rest scheme ji wa online li apply sa gi ji ne Aka scheme ping he chada through he in a migi jimnim ko. You were just messenger call messenger. Masang pang tamli ili shaurim jalo. Chung na rada kung jivuli bien gane yo. Kaina shatra no mana kapra ram tingli wa shaura gajine yo. Jane I hig ta program la masangai mne jangaba. Jane arui kni tanna thumba. Jig ta ning chang la ka mo thuya lo. Be a real and successful entrepreneur salo ji I hangai beng li mag pi pai mne sometime DIC na tong check ma sarum ne document ji mi sha khra tam le ja emergency le ga da mi sangaura mi ga san tam li beng na reject sarai ben na reject sa tam li maram ji target sit sai re o awi ji existing unit ne o awi ji thai da tra ka hange Beng na jao. Ji inala check sa tamli atungwe MSME certificate jao river. UAE minus sadari dele yao udiom mina yao. Jipa ja atumna sibili kien tamli kreli register sa khani jibo. Whereas nana claim sadalevo iya aru initiate sagi jine da khradla. Kanawi certificate li yenga kreli nana internet li online li register sai loka iwi turnover here kha iwi date of commencement number of employee ja nanna ka pi salo certificate va submit sa gaidla khanna na iwa entrepreneurs ka therne da DIC li la rahang bank li la hang la ka okay da process sa la ka lastly reject ka sadla ji no we ka yon ne ji le yo mi li fully 100% depend sa paim re Jiwa ila mi como sada ja mistetra le re na la le re ka thalla hiwa na responsibility khyolo document pinje check sak la ka bank li tayap sak la ka hi sapai re jai ka DIC li ra lo chidla chida da sada ara ishi tang kho we society li la entrepreneurs kam tha ga chung ga sho ka phare kum ga jiwli target cha khalam da mi da le center na ji ga vai male ne kum ga jiwli
genuine entrepreneur shaka shok vai sa se ji mathada room ku bai kha subsidy wa samangi chawla 35% chaw in rural liva chaw na tum thes rai re 35% ben long khami ji jiwe capital amount jiwe na 35% hi no we account li MSME Ministry of MSME Government of India na we account li hai mi gi jinwo ji thau gi da matlana documentation ji salo ready salo training khilo training da ka sal la i li ra lo DIC leider leye district industry center aji staff akum staff shaka le aru i mangai da tyo gang changai da jin simninga thang aji da na thungwe entrepreneurs khale we simni la ra changai le sare na thung pen re de jiwa ji thungwe tu tin da yen re backward forward support sare ka tyo ga phak ma ta le sa ga lang lang na wa tam mi re ga ji DIC we tu tin ne wo jene i tumna ya staff khamilo da po re ji la ja staff khat chungai khai tung various programs singa ko sa se in the meantime na tum scheme hi 16 scheme in a wow show ga hi atam PMGP pa chiwa na tum thesra re the rest 15 scheme hi wa I wi DIC lira khai na guidance mi re guidance da mi gi gi ko scheme ji samang la ma samam la chiwa ka chi chawi entrepreneurs wi li le ore kha I pa wa guidance mi ge gi ne jo in a guidance mirror sapai ka forwarding la samira startup manipur ji planning na singe isina singi jine jaba jungnai da sili kha sing sa kai ne planning di Mr. So and so he genuine entrepreneurs ne in a fully verified side de in a forwarding samige planning li ta miolo startup ji simli pam la ka upload chalo da register chalo scheme pin ji jo scheme ka to ma hi available 상하이 지는 동리요. Be avail of all these 16 schemes. So 16 scheme he DIC는 미기 그 집님 거 just 이토마 messenger 거 같은 거 항아리죠. 이토마 just message impart 그 사람네 너 동리요. facilities 이다들래 scheme 이다들래 이다다 사르 이다다 와가 파르 if possible DIC we forwarding 라 삼미게 그 지네. DICV forwarding recommendation la samige gine startup manipur la ZED with scheme la or mudra scheme la or nabad with scheme la PMGP scheme la DICV recommendation samige gine jena guidance mige gji ko isina khamim nimne as per center government me order tissue da bank tonga li credit link sa ga ne credit link ji na tungnam thlana si milo khiwangla jikha 35% subsidy hi DIC direct yaw shopai jima kanam ne jidla nanna project 5 lakh shimlo jidla ya 5 lakh shimi nanna khushogi jinbo nanna khushola ka I 5 lakh khushoire I thaire da DIC li jitheka jiwi 35% mangnali free milga jogi jine 파지 키까나 마까남네 질라 카 캐피탈 파지 뱅리 퀼로지네 subsidy mama only 50,000 60,000 1 lakh maximum da mirbo jina makkanaji jaina center government credit link sami gaine bengli yo to give more capital to give more capital ya 10 to 25 lakh to 700 crore even 1,000 crore ya mi kwai center government na bank li credit link facilities mi gaine credit link facilities ji siching se itum jo NPA mata se a DIC li channel mo shunglai na itum whatsa se ka chi chan na thumda hi scheme hi 16 scheme ka chi chan na thumna upload sala ka chi chan na hom cha pai bo lastly DIC GM li a ji da sada le ji na thela ji ro I will recommendation mo kwitu da yaw ja tamli I mathemne ji jai pai ji le I mathela ona tumna rida warning mi sa ga I ji da le ko ja ili I genuine ne da ka hamilo ji ka oh my junior ne ji pai la ja ji wang ai na na tum we any scheme any entrepreneurs we any activities we
nga homre jika sare jika DIC ilira lo iwi recommendation la rakhilo guidance la rakhilo jina short samai re ji hangai ni sinai re yo ning shi share queer temrio hong shi ari panel discussion issue discussion main topic we li hina khangjang saure issue discussion hi ntumui thangmat ntung experience ntumi guidance direction kchung kami khai wang ning shi de le ari tumi public interaction kshaka sa khwai sa se jena remake the issue li razang khai audience pingwe na questions quick na thumna khan khngai Pamata na lega or matama take ngai or opinions comments lega ju atam khimilo kipaling hangai specific salagai na mi lega wa alilang han mi pai re mi pa chin panelist pa chin han ka mi re kala online ni yang da klei mi bing na tum la questions nga han ngai lega wa han mi milo chen na remake up the audience li pom da klaping na tum li question round we bang open sad len to atam ka khimilo Create na thum Rick Steger bini shi entrepreneur sami da play bini ha Actually interrupt sao ke no we aming ai na ki represent sa ji tiome ka hang miolo ithum discussion lum law bai mi bai you are mean the Lily Care relation area BA second year li dam de I lam lang we na nai you question jimang hanang go first sa da hadang hangai hangai nthum Rick Steger bini ha da question sa bai bang platform kala atam khumi bang ni shi share je hangai you question of nthum abu ka sala zong de le abu ka sala zong de le ka lang na sala zong de jiwang ina ka da kop sa te khe jin tum ni hangai firstly ya khang lang za dom kala khang zia dom hilin thum na chaga struggles kasaji kada kopsa ka family work pala nui professional pala kada kheji hangai practical sala kaina hangmi khwaiwa kala ka khnele isi tangkul we society we anybody social body le the platform le the chiri natum din na ki appeal sangai kre natum professionally up to next level khangami khwaiwa natum ki appeal sangai kre ji hangai because I believe our tangkul community actually really needs to recognize and be more aware about you and our future entrepreneur. Thank you. in share specific salai nang han khai lela or kipaling han kang sangai ru che you ji family le zangai da hangami ngai kada dong khali hangami sangai. Okay, questions being clear sire la isi panelist being okay kai tha se ning share na thum na atam khui mi lo originally han kang clear salai han mi che but let's not take more than 2 minutes each for each question cho nthum we atam khui ngai mi khui manol ning share arena na hang da klei chi ka tha da na thumui professionally atam mi kala yar shimbak le da hang da klei yishinaw nang han ka pam jeni li touch sa chi ne question here now rally ka tharan hang mi kala ka yang li ka tharan whatsapp la ka chi in a pi da klei hi nga ya pung akha chang kala nga thor thui da klei hi 6 to 6:30 lim ma hui mai mane chang kala hang mi ki chi sa mi ki chi ka tong kha sa mi hai la ga I pung tra da ko office water gar ga sa chi li zat lui hanung la ga ung pha za khui ung sam ma tha hai la ga I wi sa gi chi sa kup se rai la ga hun kha nga sam khui la ga nga ya wi ot ma nga da lai gi chi ne chi thang khali ja ti in ot sa da kle hi 24 hours li 18 hours wa I ot sa ga chi ne yang extra time queen extra miles of drajika atam ji marakali pung phanga mati mang pi ga khui atam nga wa ye chu wanga na sa ga shop ne kali ga da itum na leida clay station na khanga mi nga sa khangai ji wa avwa kha sada kala aji ya really odram khanga thu akha sada iwa leida clay ina nganing da clay pam khong jili apam chiwi ena khanga rai jagava yui kashi yang kashi pa ji suita mai laga zak kashi matui khami pa maka pha hang khami ba wi mahutli iwi khamata hang mi laga aji yur makhaning yur ga tai ngalai li wa yang ta ka na example sa ko atuma ming singjing
Mayra Likla Yang the later clay hivo Katong Nakanga Kainiwo Anakangai the Ka Kaimning the war Apam Gachivli Ali space meeting a week tem he Mayangai Mashungai Kashungai the identified sign recognition me call Ka Ajivo me Akana Kamata Kasaji I Awijamashai Awiji Jilivato I Talala Hitai Yang Itumna oppose Kasa Sakashi Hankami Gajihi Sweeta Mailaga Matada Klebaji Kanka Holo Ha Shokaulo Yarisai Corona Chitaka Itumhi Tada Raisang Makar Hora Gaji Hangai share. No, we first question Jina. Are ili support sadale? Are for example, Ishipava, we my beautiful wife is here. Ili support sadle wo. Hin wo simple example ji. You business in a ring palaka in a maya laga in sakshapi family with support. Kala iwi help burping iwi ot sadale ping ili support sauvang I kom laga in a here the sakshap ne. Second by hina ili next level kanga or tree make fights they know jiang. Shidai cover he achon dang jam Pungyo Church, Pungyo Baptist Church, house services li acknowledge samilaga ngthorshong siyasa sangmi. The hikata support hi targar sanuwo. Itum community na ina support sang rogaika. I can guarantee that in the next coming years, ila next level eva ka pungorag ji guarantee sangai. Okay, Ningsha, at Sangailan. Hang Kaiji, Guy, however, my inner struggle sa Adam England on Sasaya. Clear Samiola, and Jinalana, the address, clear Samiology. Jane, Iwi, how could Pogli England now? I has had to say, Lana has had my Iwi Atamachung made somewhere. Katalala. Old Mangaji Jung Kate, family with support, Masang Sanija, Masaramre, Itum family, so now being. The Kutong Gutomilaga in a sack shop near Kala next steply the Anini in a Kangi Jap Jamne, the Itum Akaina Aka Gutoming rock laga, recognition Jiming rock laga, Raisan Kawaisa say, Kajihangai, Ningsla. Nishere, are you questions? Clear Masami, no answer something la? All right, thank you. Katayibing Hankai Malay, please raise your hand. Okay. Hello. You are in Laksang Hoye, you can't quick no win any. Arui pedicruli PSC final year certainly. You question of first question Masarang Laga, Ilakava 2019 Ilakava BMHCP loan here apply say in the scheme apply suddenly Murumba ihi capital Molitugi the ihi scheme he enjoy Sakaway with one iwi business start up Sakaway with one ihi capital Tagasai the scheme he Kazune color scheme he something apply Kasane in a healing question Sakanga Akbava are we Tade na interpreter Agasagi Jehekava Nahi Kuvan capital Takasagla Jihi Nana Kuvan scheme he Takasagulejine Nahi capital Vivane Jitakava Ben Gatalia no translation he Hiakamakasungava no he scheme here Lun he enjoy Masaba Muniji Fair Saga Masagla Gula Tunin Saga Masada Lekala Jibahi accident Nangai Murumba E Pesamali Mother in the Pesa Lehonis, capital Lehonis, E schemes you want, E apply Musamre, E direct E with capital Zane Hobocre. Sit how with the Ben Gotong he demands say, sit how with the sit however scheme Katam middle lehiva, government middle lehiva. Are you Kasano being one middle lega, Kasano being step quiver, we want Kamikola Jibahi society in a question sang ye like heaver. Akane the Kui Ivahi. Did how with the first questions are the nothing Vapoina, Fesaga Masagale, Zibaze, are you issue
successful sala ga na pang bhai athum na ngahang kam mi rono ka khania khali issue DIC manager sa da pam da le ali direct question ba hi tro sang ai ari mi tara khana scheme hi sam bhangai re kala no ya ching mi tara khana scheme hi sam bhangai la ga thada na thum na visit ka sa tam le o khi ka khwatam le athung hi yam da le khi sa da le da sa da le chi da ka scheme nan na mi da le no ya ching ni processing ka da le ko tong ka hi e thung apam le singka ngi kala singka kapaya ot scheme ma khnim bing hin na chuna da mi so hola question here o mi ba ji li e thung apam le ma singka kapaya jili thada chuna da mi hau gi da ot chin fe sa khaila ji ba hi agsi da thada mo hi ba hi ta tare ga na thada sau ge hi ba hi ka khni question sa da hi ba hi ngahang kam lo ning silage ning share RJ no first question ba che kibaling hankang sak ngai to thada ai asi thada kuthunthum ari we entrepreneur sa da issue li resource person sa da rather le athumna thada any one of them okay can answer Okay. all right 지바 제 인다 한감이요. 지바가 BMGP 윈 항해대요. 님나 BMGP 윈 님라는 거지. first question we First ba ji na question ba bank we issue ba ji wa ashik thumling han karo no jila second ba ji na ba DSC manager ba le okay Okay. You experience in hangogne. In you business sagapok he 2015. Juimambangli eva bookstore we salesman sai. He 2012 2002 to we bookstore we salesman sai. The in arinali khangba wa hangai banava mai bang nala ari itumli na nari khang da kacham now being I am manager some side leg sang ngai ngna haji bang nei ge ji hitang ku nau na thai house ge ja shang hau re tang da na awi tui jiang che ge wa bank ki wa mangui lui pai ge ji yang matan nor lui pai ge ji ot mangang sa ye ge ji ne wa kha itum na shampat itum winningly ai ki sa rek le achu sho la ga chu kui re yang ia sa thai da klein da atang quý mình là tiêu mấy cái touch sai rồi là chăng hi nó khi ba cái đến trở chúng sang nó vì sao cái thấy chi khi ba là thấy rất là ô cái thuê liver bank là cái thấy này yang cái zing ram liver ra là cái thấy này cái gì này vào nó vì nó khi what sao cái gì bank introduce sao gì này mua nó khla ta hi identify sao cái gì hi nó li bank là thấy rồi chú vang ấy nó student ai nè lấy là cái nó account show cái income lấy cái transaction yang tiêu mấy cái sao là cái nó khi sao lấy cái gì bank lấy chỉ theo lo chẳng chỉ thà có vào ô hi ba hi vào tiêu mấy cái income mung sang lấy đấy à kêu sao lấy yang arena là rap bộ cái ô à hi sao chỉ là mò chứ là à hi shit sang nghe chỉ cái này nó we performance yang hi ô cái thuê lấy bank là cái thấy này chỉ có ít thùng này hi nào lại là phập ra ta chỉ nữa yang chứ này ít thùng hi tập khai lo paisa cái sinh hi mà yang bình là vang lang the jili razang khai ne chu wang na aju shang khai la tukan hi ri sa shop khai la gari hi ring wa khai la ku dong ja thung mi paisa am nim ne bank na ne private company ping na hi ring wa da klei chu wa athum mi chu wa bank na khmisar ko yang athum mi lan maning ma ko bank wi lan ser ne chi mam lang sa ngai ne ning share okay ning share ka khni upa chi queer ayon khang han kam yaw lo Clear masar. ka khani question ba chi ne hitha chi ne ari we as a DIC we general manager sa da no we chingli scheme tara mi so khai re kala nathumna khwa tharan le scheme we ji we lun ga thawe sangka khwa tharan le mi tara kha hi funds masakar la thada defaulters thada pamsel laga athumi ot progress la machak thura thakhawa hi itum apam le sakhang yi os scheme baji itum apam hili taka sakhang scheme baji mamila kate kathali taiwer chuna da sathu ga hei wangka o itum wili
potential mo le phulung le thada scheme nei de mi so ka hai wi wang khla ji ba ye question ka sa ne no we je MPA ka ta we problem ne in NPA da la ji MPA we problem la non performance set one kind of ji problem ne ji le ya no we ji na PMGP samong la ma samong so thalai na hang re PMHCPG 2019 li class 12 ku khriyo da apply sai ke sai he itum project ka cha we ka semli le 2000 something atum spend such a less sem jade even is our to ini ripsa da sai eva iwe project he phesa le mule mate in ikhle tan sem khwilaga computer le print basa laga semisa sangai mili machi hamla laga chiji thade in ka sa sa ge first try ne iwe mirin le higata office le ka jahiyang select musal pai ji hopai ne eva lisoil le moyang mane but thada ile list no ji chang le ho de ile isa ba to no mira sai in rasmi way na sangai iwe scheme je maram khiwang khale ji laga 98% va iramli lukhawa no ne jitha rasmi khale ta ka sai ji hin phaning khuye rasmi khale le khatha salala itumi lim thamai de khale hi ta ka sai de in ji ji tha da sai kale ile ji tha da ka satam le mai scheme ji masampang scheme ji masampang la da kang han ne masang ga phang hi scheme ma samong la ji ne ji mang hang ka ji ba ji masam phang mane interview la khye ke sai masam phang mane okay yo scheme he PMGP scheme he central government community le yao he this is not only for poor people including general yao katong gali poor people jika genuine sala khai li milo jo mo jo ka chamna tong gali milo ma chimne jo jiwa nation building sadak le sustainable economic development we want target sadak le dila government na ka jili rural SC/ST will include ka sane jidila general la chang OBC la cham pam pam jidila jili yao ex serviceman la cham pam pam sibai yao retire ta khai pin jili la milo handicap pin je handicap pin ko ta la le ko sinawi ko ta le ko hili yo je he ka shangna we ga ka chamna we kla ga ji ma khaim ne this is for all je I hangai jao nan PMGP samong ka phaire ma samong ka maram le le re jidla computer le maram ji le re bank we computer le maram le re I we la le re lang lam da check sa pai jaina now da aji kum samong la now da ma thlaina maram ji password ka hi thada rectify sa ka phamai re ga ji ba ji chung chu la ka sanau lo da hangai jali originally supplement mang sa no question jili at ochana thang mention sa khai pa ba mi shok ka hai ga chung ji NBA tai re ji ko aka thang mention sai de li tha ka TIC na midak le PMGP scheme midak le hi matha da scrutinize ma sa tu ka matha da survey ma sa tu ka lobby sa ka thai ba jili miao kra jiba ji question sa no okay ken jiba ji nai na jikava ari for example ila sodnaul pang sodnaul leogi da anal khajan sapam thiki ringi da scheme gabo dam jili ba pangli yaw thira chinge plus scheme jema mithogi da TCL la complaint tha laga TCL la DCN la explanation calls are ga bank manager bingjili khari jila kwaina BMGP jema mithogla da ka mi shok hai thiliwa mi baji ngalang da shiman laga NBA ta wejila thaka mi shok dak lehi TIC na mi shok dak lehi matha da scrutinize sa thula matha da survey ma sa thula ka lobby sa ka thai bang mangjili mi khai chibaji question sa khai no in the hammi ge jo so je ori hi tha ji ne PMGP he it we district level task force committee le jila firstly yao le ye laka DC na chairman ne in secretary ne jila jang convener yao jana ara itumnari kameng sachi ori jana han ta de yao NPA task force guideline jana new guideline li taka district level task force committee dismantle sao lo ji kai ne
interview mo sa lo selection mo khuya lo jiga ne direct general manager na apply sa ka ka tong ji bank li for sa lo da hang ngai de le new guideline ni yo this la ma sam ne DLC member akla ma sam pai mre direct secret password akhami la ka general manager ping le direct genuine sala khai ping je direct bank concern bank li for sa lo ji ne 전 사다 SBI only 10 ji salala applicant wa shakhni rao mo yo applicant shakhni quick jo sang lo ji de prime minister na quick rectify sal lo ja quick jo sang lo ji ne interview hall mo ji ne quick jo sang lo ka bank na shakhni jo hok sang ji le SBI na traman select sa gi ji no traman select sai lo ka tai kai 190지나 일리 가이 샤드다 그라들라 이 프로블럼가 고 하다 있나 항아리 거죠 지 기위 완나 락라 지가 아탄 타라미 쇼가지라 MP에 따서 190지라 팜담다 일리 가이 샤드더라 자 어르 SBI 매니저 야메레 징지에다 지 기왕라 지가 이 통땅쿨 소사이티에 이 동네 커뮤니티 엔터프레너 키글라지 못해랑 와 지태세다이나 지 항아이네 시당쿨 퍼블릭리 엔터프레너 키글라가 지나 키글라 나 키박라 너위 딸랭가 지릴레글라 지 못해가 디아 실리마라라로 스킴망 홈나로 왕무퀴레 너 밀리와 사터더워 저 자지아카 자이나이나 항아이고 아이터다 퍼블릭리요 심사로 아르이 히타지네 이tum라 government bank la strategy size la 2009-10 mi abuna DPR jokachi 10 lakh 20 lakh 15 lakh jokade bank na aus city prime minister ki scheme ni ne piche da full piece misade full amount this sisang la itumna select sa la johoji target issue da full amount mi size la 너나 땐라 조카라 땐라 미사이즈라 같이 MP에 따서 가지라 내가 넥스트리 아스 시디 히바 amount 중남이 가이데야 동마 풍루 자이데다 next year 리버자 last year 10 lakh 미사지 next year 리버 5 lakh 미지노 5 lakh 너왜 10 lakh 프로젝트 5 lakh 에 reduce 하지노 5 lakh reduce halala MPA ta ga yam sar ga general secretary chief secretary na itumle khrijidla genuine sala khai jo sanglo okay ta ka genuine sala khai jo sangla MPA ta 10 lakh milala MPA ta 5 lakh milala MPA ta jana ara bank tong li ho khri di si sangla I sangla ng chegidla even 5 lakh la ma phungru mne gine business hili expert pini ina analyze ka sako daily expertly diola khai township la ma samphang rang ukru hili why you are giving 5 lakh jipo kai ni prime minister we rule liva 10 to 25 lakh dala even 700 crore dala ya ji leo we da na li crore kan mi phapam jimre ka jinwa expert pina khangji so reduce ka jinwa atan la trasa mangi ji pa ji 5 lakh plus lakh thumi ga no ra lakh thumi la yang ga no MPA ta ga no yi minute akali kusa answer ji MPA ta ga ne jana I ta da ra shun de ga ja are MPA hi chungna ta da are wa itum apply sa sina ga dila this na recommend sa ga direct reject sa ra ina recommend ka saji direct reject sa ra be na jo 기왕라 지가 이tum나리 comment 사고와지 MPA 다스라이다 이tum이 strategy fail 사스라이다 알아 자나 prime minister 나야 bank as per their credit policy 마탈라네 사잉레 노조다 bank full power 미 상하이레 저 인시나이레 okay ning shere
ishi tangkul society na kashoi ne jire are apply sa scheme khui laga or mak sa bing bajna paisa mang khui laga or mak sa ne chiping chili pen re chiping chin khongwi ser ne next question malai le Okay, ili yaring am hoye ila hada entrepreneur sa laga hada ukruli business league you know hada since 2020 when hada picture razang phokjin yang kete na hada ka ithumili fair trade practices kata hi kujung ka khawa thaiwa hada price ceiling jeta hada ot akhli athang sorin than hang khai hada coca cola li 45 rupees jika 50 yen khyor chat or hada anything hada chik thawi mong runo or professional text ta chon thang chang kigrana shai lui de le de yang autonomous district council bashina ara alung bashu la le lui ra yang alung bashu text lang ba pa me kira tangkol lei soklong we the membership we fee lang ba ba or hada apart from the professional tax ithum we kira monthly we kira fees ka thalang ba ba yang so hada ti ka da lei da le here or ithum we li entrepreneur aka salaga hada kazat ka cardli hada kachotik leiwa hada ina iwi ot your khwai jili hada ina iwi chungmei de your khui ke gi or ina sadak lei jili hada hab ka khonol hada tik ra babam je ina wa ari hi scheme ga thawi bakchi hada I think we have enough conversations already jiwangain in hada ithumei practices ba hi hada hangai jine ithumei hi yangsang miran hi tada who exactly is taking care of all this price ceiling runo ithumei hada or hada ithumei taxes maram le runo athumna khuidak le ja athumna but are they really doing hada ithumei wang ithum entrepreneurs ping we wang khwang le jiga hada business ithumei economy hi ithum entrepreneurs ping na rai sang khang sak nei jitla tangkhol naw ping mayang li hada game hi ngatak ra ji hi very few people laga along bashin na chawmare le hada yang monopoly reong sak thada thik ngok jak ngokai khawa mi ka thara ka jang ge tran or tangkhol naw na meyang naw ping we hada camera ka kai hiba chotla ngain sakai ge jinis la even for that matter dimapur nagaland wak runo or imphal thada meyang ping ni mayura lim ni isla now mizoram ni khanawa hada different keys altogether chena ara ithumi hada trade practices being he kipal ong na hada yang sang mi pailak or ta thama thamai da sabai ra ge baje I think ithum ban la ithum na la ka pning tar ka sai or hada ithum mang na jeka individually hada masar to gi da hiba hada miak mang na sak pai ot manim nei sila mi thi kana sak hada mi thi kana collectively ka sa tran hada khang chei khuira ge nei jin yang chena hada ithum wili organizations tik le dak le hada this iwi question by him it's not just to the resource person up there ka hada to everyone general to the viewers being lila sai gora le ta khangad mum hada ka hada ithum na hada sa khawa ithum economy hada ka dang raisang baira 5 years ago ithum ukruling shankung tran there were no tangkhol entrepreneurs the tukan ka show now ping hada jikthata akha khani mang na le sayang arhon khiyang tran ayar we na hada covid we wangai na hada ungmaman la mi thi kha ungai la ara entrepreneurship budding sadak le adam nei jilla chena hikta wa atam hili hada ithum na chances kui laga ithum we hada practice ithum we trade ping hi ka thar la shop bom le yang how can DIC can be a part of it as well hada ithum we changes khura dak le hile because ithum we trade practices se ukrul hi developing hada develop sadak le apam saugi da apam khangtei hada ithum we developing ai na chiwi shukui laga hili ung sak sar nei jilla ayarly masam phangla or ukrumang ni hadang ate hangain sakazat kaji practices iwa I think it will be very rare ayarly sasar khaibing ji thumna thik khui ji hili ung sak pamaijla it's something new for our community though jiwangai na DIC na how can it be part of this all this also hada ithum unfair trade practices thik le dak le ukrul le dak le hi hada ka hada sa khaba matham e baira ki bache hada to everyone in general question ka sak sa ne nishla mai arui DIC da ka direct sa de le chipa china na answer sam yaw lo ka tai ping ji atam khui man se itum we ori chi shuma meng han gao se shi ara atam ka hui ma man nai re 2 minutes sak ba sa itum na thege gi ji pa ba district industry center high coming we aims and objective he entrepreneurs wa this DIC we very important assets de property ya entrepreneur ji cover type of entrepreneur is small job big company
entrepreneur yao hustler company entrepreneurs chao imitators entrepreneurs innovative entrepreneur da shini men shini le jidla jine ji dukan pin la dukan re no mathem ne ko tong ai entrepreneurs li chingai ne ji type li jao ji thao ki da ara price control quality control quantity control chao machinery control hi DIC iwi pangli le sar kai ne kha government order le la kha ithum na sad le la kha hili parallel government le de jao ka saga khana ithum li chance ma mim de laga na na ithum na bihariya khali no we price chung na ye no we ji tiao ta lo ji kha apanga kala sangai khoi thum le mayang laga ithum na fine ta ka akhawana shore da ithum le daga wat ka da sare GST taxation jao price aduda consult Dr. Manikli tang consult ta sa ka tu khil ka jail sangrar da ka shamawi thumle hili DC ni ma ching chek la ka as tolomon cha la ka pom se ning kham ne ji ai re jao parallel government la le simapu ba ji biari wi je biari balina this price control ra sa yang la simapu na na li shau ro ma mi ya ji la hi pan na control sa mi ra ithuma as per government rule da ra le ka da gup sangau re ji le ya ma da response ha ka phare atan na na khang da ya price rate na adu da ji ithum control sa shabe ario khuli duplicate tire yan na yor da le de ji in the control I will level government control salo da I wa ka akwana sa thode ji de le hi wa I wi pharali pam la ka yo nga yo ro ya duplicate la yo lo re ka ji jan da chu sa re na ki ji sta ra sa iling phi thode je re bo ji wa ne I re control ma sala 10 years kai re pa mai re je ne ina I region le na shi salo disi li la ngai re na thum salo tax la mami kwai ina shaka chang saye ili tu khui la jail sangre da yao jena disi na police shaka li ta tu khui la ga kila sare je jik thala I kham la ga pam dak le na ru hi jena tukan ka tong ga jiwi price jiwi quality quantity ka da supply sa ka ta ji ka quick DIC li le jang kha ba industrial product ne ji tong ji jaw DIC li le kha I thum na what implement ka sa tam le I tang khul naw ma them ne ka ma them ne ya I shi wi se thum hin na tya ka disturbance le awe ka ji hangai ka ji ma le kha DIC in a lam pai lai no control sami pai rate ji no ka no ja quality no quantity no jaw kha ji tha technical problem khale dai thumna silence ha ga ne jidla ji cheng room se isi public jo okay ning share are unfair trade practices being je ni shi gu thongwen la kang han ka myo la I nganui la ka high school athamli itomi consumer forum na lewo consumer forum hina itomi price hi chunga monitor sa la ga tukan bing ni chunga yang sang sai wo ka ara itomi li saga ga ban consumer forum da malai thura chene hi strengthen ka sa tar sai chena ari unfair practice wiji in the he athang mention sai ro ishitang kulis aglong trade and commerce association he ot thada ma sa thura da iwa thegoi chiga hi atomi main role aga zang ro chiga itomi trade and commerce association da tangkul leisak long da itomi leisak li yang sang gi bing ina leisak li mi yang sang thu gi wang hi khoi ga chung ga radle ari for example ATC na tax kuidak le ji atomi government we order athir to implement sa le kha hi implement ka ta saw le ji hi itum hi personally khawa dharan hi personal ungdaw ka association na pressure group aga sa da yang sang mi ji jiba itum hi tha mai khar da sapai la bai da shitsange chena ari itumi competition market hili khaina compete masar thukla ji hilaga ari hang hai athang in the mention sai ji
ara itum khuni thot kala itum hi viewers pingi itum mai ne itum hi support sa de pungro na we business li na ki lo pai ki ka tom pai myang ari non locally ledak le no li samang bo mai yu le samang bo mai ta ishi mi phanga iwi awi dukan li mal iwi dukan li ili support sa da lo mi jing si jiwa I hi matai sang ma man ro chena da itum yara community hi machuk hui tar gar sai re community hi itum support sang rok ra ji tar gar sai ro chena aga ba na tangkhul now business sa da le bing hin la ka phap ta ji ba competition hi le jang gawai in na ka tha da ya really shepa sa la ka tha da ya really aman pai me da your mishapra ka tha da quality maintain sa ra ji ba hi la tio mai ka khamu ju ka tar gar sai ro chena ara da shogra da le khini thot hili ra hai thumi na teo mai khawa ada son naulil hang mi man laga jo itum mai ni tum tom rock sei gi ba hi wa targar sai re ji jangai Ari question jili ina han ka khangai wa I lei sak long le jang ba mai ka chot ka chung khalai yang ya really ma phong ka pai la alung le ngatum da struggle sa da klei la ka chung khalai strategy ka chung ka ek la ka action masa ka pai plan outside la ka la makhui ta ka pai shong fu ka chung khalai chi itum mui khanga zan nei chi ka wa itum shimkur da da mang cham khui ka pai tha da itum mai nei tum pen nga rok la ka sa ka hai hi ka tha wat sak la ka chung khalai ba pam mai mathang phap ta ma wa ma man la ka mashung khui haure ke chi hi thada shit sang ba pa mai chiwa khui part ena waja jiga arava hi lei sak long wi ne ke jena hi wa ishina singran ne ishina saran ne ke chi ke chung kha phap mang ka dala lei ba pa mai jena hi la ngacham ka khui la thada iwi thei ka khui I zang la ka targar sai ke chi hi I khla da feel sai kala I thumui khama chuk pa pa mai chi ara athangwi kikla pa chi le wa ka wa I thumai aman ana hang papam thada pai me da support ming rock laga gijili ina hiwi repay we range hi tapaye re ara jesami we ina shang laga jesami we product ki ina ari thada vandan we master trainer raksa ina training tak mil aramui panana chips shai ka phala ye jena aramui ka hawi akor jena khong phaisa laga chili phaza ye chiwi product ji itum hile available masam pangram ne Kyubang atumi ayar shok sar kai ne hi shong ni demand ji shong ma shong la ma mi shong la ji shong jene ina nam phu na ba se na ban na gypsy ju ho shong sak tak le ne Kyubang le ji ga chi tang khul product ne kali khui wau gi ji le ji ne ya ta chi ga tha winning rin support ji targar sai shok shum jene sora phung tu son shang ma man ga yon chak ka bai mening mane yang ma thei da ga shai ngai nai da yon chak say apu akamang la milo da ga bodam di mai te na khui se rai rai phai sai advance na mi re chi ko iling han ga je na lo ge ge ji masam phang rar today je na tha da I winning ni sa ga ji hang kwai ma lai ne ya iram nau ping hi tha da ok tui fusila yang itum aine itum mag tom rok la mathang sa da mi kai ta kam mai na tha da I sira ru khong la ga chai lemon ga chai wi jambra itum tha da wa ji tech sambang maman da ka mathala khai product li le here kha chi la ji bo mai itum ka shai masam phangram ne aman sakna haita itum ajukum shai sira ru khong wi ka sa tha hi jang ina chi aram li la jang hang bo mai chen itum khala dei phap ta khui sai re sang sai aman hi itum hili mathala kai na khigla sa khui la ga phap ta khui la ga shok la yar liver aman ka se nagpur komla hi 5 rupees hili ungshungli 150 200 thaka aram ni wala pa phangai na lo shai yang kalo itum da dam ga Mysore li Bangalore li samang da clay crabs chin la ba mag thumra hili unga pai le pa sha khani thaka itum wa abam le pa sha kham ngai delegation ga kya kar yang hi itum ka thei tar kar sa ye chineva lingsang se chungmai da watsa se luibam hak mai da wa se mili itum expand employment mi se ke ji lui khwala ning sang lai na walo chang iwa otpam kate li lam masa talo I genuine salain salo iwa ji hang ching chine khwai na yam kui naw hiri naw tangkhul naw hi mayang pai la lai sir ka sa tai la lai sir ya laga makhlai la makhang wa tham rakhle laga
to logo the Gapaliva, your Kawai Malay Manager, how may they will losh I pame, my young wish I pame. Itum Paninqui say, can we taught Chihi, ye lasa the Gajunga hanger, Ningshi Richo. Ning share. Are we question on interaction actually interrupts our is she queer Temrio, how she I masaka by lay jada, I race how Jerry Ajava lastly Sake is she actually organizer spring now. Presentation at Tell Maker he gold plated souvenir ne Sinani he Jena he now the retired tiger he or like a log to by Jen he is na sakla kai na hing ran me the Jen ning shiwa zaksada himing ice ne like shane of my memory sada now the paklangli hawk tiger shili puning jinglo Jen he accept sami logi he hanga mige. Okay, Joe. Ning she ai re aroi is she general manager DIC the Dai Sal issue public interaction programs at Bauman Vice aroi le question aroi relate ka sa kala ngahan le Mr. Pungrekan NG he resolve pungwen ne kai tin nga ha hi ka sem ni je ila wen loire ila the ali au khanghan plus Napoleon Shaiza na cha dongwen na aniu hi Tangkul entrepreneurs being we umbrella body or association Malay la kijine Tangkul local entrepreneurship Malay rang sa ka ka da siamra a kind of mai Malay lay ka ki Malay ka va ka thar cha athang lay sak long lay ji la ka ineffective sai ji la ka mention sao la ka entrepreneurs being group te da ka lay se ji la ga de ji relate sa da nga han da lay ka nga han ga miao lo ji ka than ni la I item Sokbamli he mentioned Sapomo. He iwi long cherished dream no. Let's a long jiba it's business body no jiba entrepreneur nim. Jane never Tangkul Entrepreneur Association deva Semquise. This is not for scheme. Scheme dan kawai fund try family ka. Entrepreneur being he under one umbrella rapam laga itum kathada saga entrepreneur being he raisang baira. Katada saga mathamai the support sabaira juvang sem seida ayaji tiong me kavang zekai nikla hi at on again in the ling so now can live Krajan Zai no feel kachongli later like tong hirazang laga are we Naglen Sale entrepreneur meet the itumla isum apomilimasaga by evening ne China got taguya lungli are we later clay Ukraine later clay come jongli later clay ayar later clay tong hi akashiva forms house is baji chiva itum la machukaidli ing shere queer Pungrekan na queer Napoleon Shaiza na niwi answer questions ing han ka mer de shit sangai ari queer ngui mina ka hang thala ari itumwi li tum khyang ji tran for example saisa hok sawis ga rate ADC nak shock Dangkul naga long nak shock yarui na ka juli follow saura winger kazadai dengla TNL nak shock ashi association nak shock tax ga shong shai share de le kiba na ki yang sang lak de le itum yarui kui sala ke kiba follow saura ji yang jena definite sala ga ni hila ke ji governing body mak le hina public being wang shake sha kang sad le ji hi public with grievances ak sadala hi da hang shok ngai de le jena work allocation is specific sala ne kachi chawi area ji hi ne ji le ga function sa ji ba matha mai khar re ji machan sang ngai ne any other question aka khni last sa da khui ga itumi ngachang sang vai sa se ara ji bak vai ra tam hi kachi than nga han hai le fala yes ara ji lyak le khang han sagol itum ga than rip se kup sangra le yo than rip se You are Ming Chain Bay Hoye, PSC second semester Lizat Le, Laga Edenim Noun.
you question han khai hi kitam na khasa kitam na li dia khari le sai in han khai question ba hi wa tada what should we do or what should the entrepreneurs of today do so that the upcoming generations, especially students, would have some kind of thing to do which they would be able to get some kind of source of income. What I want to say is that like how can we do so that there will be some kind of part-time jobs for students for the upcoming generations? Thank you. Thank you. Ning share chai mi bem athang inala touch sabu pamai re yang earn while you learn yang natumi part time job ka ji shuti Saturday government na ara every Saturday shuti declare ga sahi na shi student bing mazang lamathai tu re ka zang sa ka like every Saturday natum ralaga amai kui mi hi ala khuishon tak leine jang awi ot manga lai shon da kleine laka awi laka chunga weekends li ki khali function ni kui da kleine na thum zat ka hangra tam ba ye hil entrepreneurship no skill develop ka sane da kui khong phai la pheu da lai ye kala ngas da lai sa ma tha da lai ka tong ka jang I wi li chi ka chi pa mai training ni packaging lai ye I wi li training maning sa ka tong hi training ni wa tam ga kui ni wa na I wi li ra yang la ga packaging sa da lai khak mi da lai sa sorting sa da lai cutting sa da lai ra yang kui da lai hi aina tang da I payment sa ye wa yang hena tang da la payment sa ye rasa nga jon da lai kha ina hange lupa sha khane na rasa lo fresh ping hi kha avung rajang li bagatio na students for 200 ena lang phai lo tam khui lo ji ne yang kha chi aina tang da la mi ma sam phang ji ne tio nai da awa wa zang e now razang laga shakni wang ki pana lang phai rukle 5 hours ot sagi ji la zang babam ko ko ili hang lo ji ko ili nganui la kha ji tha da mi aka wi shimle yang I lupa shakni mi laga ot sang jon laga saka sa si je I wo gajang khate na tha to ara vai re ta khwi ko itum na sami da khle ji le phap magata lai baba mai chena na earn sama man lo tam man lo kala na model sada clipping chili yanga khui laga awi chi tam khui ma man pai gi chi I tha da hangai Ning share at saila nani okay supplement actually my ari employment visually uili la rasa ga bai chung khale idea ji mthala kai na han question ji mthala kai ila plan sad le students bingli kada the service sili platform mi pai ji for example we manage events ji gi the not exactly cooking ka ya really service kamya tamli buffet table ni sani ga ta dang ning mi fai mang ji la tarkar sa tam le wo definitely no number query laga itum la the platform ga sam laga chili space mi fai sa se and one idea itum tangkhuli tarkar sa mai kap ka ji home delivery yang home delivery hi tarkar sa na har hi laga students being the sabai na ji la thor shong evening na free time li na khui laga sa ga pai ka chung ga le da le no hi chena me and being the cycle today ka cycle in sabai le mopeds le ka mopeds in sabai le ta hi iwa hi sang sak ngai la go na thor shong fresh bread you shimli khram hi ja kya ka ring phara yang ta jili na li delivery charge na na charge sa ko itumi restaurant ka chung ga le le the restaurant bing li ta yap sa khui laga one call in na deliver sa mi ser ji I think thangali you were na earn sa ji thala ka na earn sa pai re je na no wi atam la khai shok laga hi sa khawai sa lo ji hi suggestion sangai ning share golden words atumna mida klei hi khani thot ping chung mai da hi tha da question shock si jiwa pana re enthusiastic salagai na ari chi ring pana e chikta question ia mashak sila ring thaline ga hang ne adu sangai lagai shock dak le itum atang gai kan la hangai ra itum society li 30 plus years to dai salala avawali depends ha ba ya chi yaw theory pa sha nga mi lo sei yeah for example ari itum li pom dak le bin kya kan ka chi chak la da sustain self sustain sa le la ma thai mane
Arihon kani tot pin kuchung gaja ava wali depends alaga itumi Americans katalik comparative salak say lam ka younger when they attend the age of 15 16 18 kachi chakla the otsaw age la kachi chakla ava wala mang so pom leng da thumba khiyak jidla depend gaja je ka itumli arita da ya ka opportunity leidak le itum explore sa say ari entrepreneurs ping groups him say jidle let's get in touch with them interact sa se arich tha da tiao mai da itum akhaina ka tamkhui man support sama man itum self sustainability mathak ai mathawre thang khali lupa 200 300 man earn sa sala no we ka changa ko in recharge sa pai laga yang to get it started ketiao hai na how pok se ai ina jana tangang dignity of labor ji hi thega wa od manga wa chong ka le sa re od hi tiao nai re ji ma le mne itum ka hak hai na ma how pok pai mne ka chui khai na ma how pok pai mne for example amai angoi me ong sia atang na kya he is a high school dropout ka lakpati dara he is a source of inspiration way to wangwa jana od hi tiao na khai ma le mne itum wi se nga kam le mla dirty hands are a sign of clean money de la hangde kam khau jen how box so itumi paisa earn sa va male laga hi le ga ai im sangai mi ta ga earn sa ora yana yes ka tom now being ari hon in a kam tha aka theina by 12 or 1 p.m. college me shock tak le chung ga the so instead of loitering around instead of just playing mobile games gathering gossiping hi tha da itum ava wali dependency tiao tak pai ita opportunity phase itum economy ma tha sang pai ga hi ka hangai na entrepreneurs ping le dukan show the playing cafe show the clipping or sa the clipping la open up samilo itum khani thot ping le itum ka tam now ping le open samilo itum apam the internship ka ji ka le cha khamak le thai ayar liva internship sai they are not paid ka hiliwa atum they are willing to pay rakatam ratam tha serve la sa tha laga earn la sa tha khamtha opportunity ka chung le let's explore more and more last question now khui say kibang han ngai li liak le you mean Tanri way lungo service winner bin san ari ina entrepreneur asa ta yu hangai ta da kibang le jiga atang competitive sala tanghu na wa ota sa ka tong na sai ba he competitive sai ba he hibai he advantage disadvantage hang ngai china ka wa ina iwi take will la ara business sala ayu ng teng de le mo really are for example let's say hotel yo lo la hotel he competition ne how say chung mai da sho ta da competition le bom la ina the ta ita da chung mai da sai na itum tanghu wang la reaction lo kra mai te jibai la tham jan sangai in addition to that atan hang kai je itum we around main sa da shim itum mari business are je ga shim rental khu ye security ya you know room tian only la 3 lakhs 4 lakhs or tiêu mai chui the 1 lakhs khu set lease la ta hi wi la ka ta sa ka para la ara ina hang kai ta competitive sai business contain le ka ta na production wisat le ka na service wisat le for example for service we among na sa jin na ta da mi kdin na sa jin na service ya wi wang wa ka na le sa la bai kwan le ji ka competition sa mo ali service chim tham mi na sa jin na mi na service mi tham mi ba jin ni chang na le sa la bai ka ta production wi wang la chap cha da sa sa ma he ji wi disadvantage na advantage hang sa ngai jo lottery sar lan chi tung bang han kan igle chi akang han kam yol thank you ari wijili mashungwana na khangji ari shitang khuli zakshi makeup ji na shiga khui thiamlak jila shiga khui thiamlak laga ngatai da sa idea bam ning la na we chap ja da like for example second hand dukan you khuli ha vok ingra hamlei khong du wino bazar da shung da second hand dukan na puitsi puita hin wo ka hi achava jena ara business kachung ja hi success masala thile de te hi hin wo mathada market chili analyze masala mathada market chili study masala ai ana sadle ji business sala ga kari thawer tong leira ila sauk da sa hin wo ka chiwi alung ji kachung ga le yin wo success story ja jena jiba ji mathaila sa hai na itum hi kachung ga sa ji dak le no ari long ground wing lem jili ti stand for example ara ti stand taxi bai solo ti stand ji thang li thumra lang le le ta thumra ji thang li kya earn sa kuira
business sa ka pai ka chung ga leida klein wa kori ka matha da analyze msala risk mkhuila ada success ka saba jili should user kai no ji na itumui apamili ka chung ga sa jing sak da klein no kari nan khang da service for example I'm doing catering service you truly are knik tum le the knik tum le hi healthy sala ga phai jiba jiba da ra jika iwi competition leo ga ila matha mai da service sak vai hot na yi the angle ga different type of business leo ga different type of business li ngan ga pai le compete sak pai le ka itumui tangkhuli shoi da klei pai na wa ka thar ma phashok la sak ga pai business ga le da klei ba je masala success sak hai risk mu khui la da sak hai na chili thirum sir hai no adang hang hai da khai we business her we business vegetable business tangkhul na ga sama le imde sap ai sir le wo chikta ba jili risk mu khui ji no ka success sak hai ada ai hi ba tong blong ai ba le sa sir chili ara market na targar ga sa hi mi thra na kari khni targar sa ga kari sha ga le ta kari sha ga jar mi thra jin kli wai ur quit tanar la da business teaser hai no ta chi hui sak ji chi ne da chan khui hui aka supplement sage idea innovation yang itumui ana are hangkai thada hi makle atam tharan nana any competitive yang pitch legzang tharan nana scheme maka kala ki aka interview legzang atam tharan nana entrepreneur sare chika nali mokhui sang la laidakle aji thumna manipurli compete masara la laidakle athumna chuiga khai maram hi jena khara ko innovative sana ko thum yang machuk ka zak ko mina sa khai chi athum sa luim ko something yang athum creative sa ye athumi creativity power hi kapai maning mane China itu maji mashi chin mane itu mui kuin tok le khanga China itu mui rai sa ka sawe rida wo ina hi zang wa itu mia kana sa ka khanga sung hiya tada iwa zang hai ka da phaning hai ne mili support masala China aj ina hang khai tada ka khai ping ji gdong ang room la ka khai no atmo food processing li ji ka mitra khana masala im na wa mia ka wi khamba tha ji shukui maron la ka sa pai ka gdom rok la ka athai je ali khuyong mi la ka sa ga ji ne ka itum hili ukruli le da clay food processing wi iwi aina hang lo ja ga wa itum aina dang da hili support thang rok da clay mi ka thum ma ti le malang sam re yang akaina aka share sa khang rok ina ajon yang le athai shirin le athai pas ka sa jena khang ate hun phun le achui long le thada itum sa khang rok ki alex li ina thai khung khami hi ka tha hi itum ma chung ma nei chi ne wa ngthum rok chi ne market la packaging la kalisa ka da sa kla ga ji hi la share ma sa rok rer thu ka ji ne itum hi tharline hang ka kala sa ka bai ka tai mak le thada ka tong na food processing ka tong na thai yang khang ate ma pha lui chi la ka da sa ka ga ji competition ji wa same business ji li jang lo jim nim ne wo competition wa sa lo ka idea ga thar ku shok lo la ga li compete sa sai ga ji ne I wa chi thada hanga ye hina thada khanao sa ke okay ning share ishi aja lungsang lagai ne ka sang ka pamai re kuchung ka ning she panelist pingle na thumwi aman ka saka atam ku shok laga ithumli matalagi na tangkul society li lansin pongli la laisa wi pongli la raisang haksang mai vai wang thumna shera sami khai chi wang thumna aja atam ku shok milaga ithumli rangrumi khai hi athai kham thaya thai kham thaya sala grai ji shit ka sang ka lagi ji han le ithumli rangrum ka hai psycho kuchung ka tam ku khui sam bhangai da shit sangai viewers ping na la ithumna practically implement sa se acha ithumna shan khui khai ping hi ka ji ga na doubts le chon da le ka clarify sa ngai le ka or guidance ning jang ka they're always welcome they're always available atum hi ya ruling chon ngai re re khai mi phuma ngai mi ma ngai atumli always consult DAC lila itum ba se achui program sa gai hi follow on programs la khui wa mo man re itum leisa ki matha mai da chat ba vai sa se kala hi thada ko kupli hang sangai atang mention sa gai thada entrepreneurs ping hina itum society hili khangai chei khira mi re economy matha sang sagi chine ka tai maning ne entrepreneurs ping hin lak mane itum hi matha lagai ne thei sing khulak se atang mention sa gai thada the best employment alternative no apart to kigla government job
itum self sustainability le ga hi entrepreneurship hi ne hi pai li focus sa se let's try anything try out sa se sa ga bai bing je min ka sa ba maning la ka thar ji sa se let's take risk atang hangar la risk ka zanga Nigeria entrepreneurship risk mo kui ngai bing cha hili successful masamre atang mention la sir no work is small tiêu na khai od ma lei mane sa ser se itum hi commitment le ka sa chi tran ngachon ka pai mi chung kha lei le government la ngachon ki chi chung kha lei le itum interact chung mai sa se interaction ka sai na ideas chung mai shokra chung mai da itum tam shu khui re churches ping CSOs ping representatives public representatives ping invest more on the entrepreneurs invest chung mai sang sang ai mtalai churches ping tangku li institution chang mai tui ji churches ping sa de atum hi income kam tali jang ai nawa ko we shimgura ko we mia ko we careerly invest sa gi ji hi brishi o sagak ne da hangai iwa of course itum spiritual sermon hila darkar sai church li itum pulpit li khamatu hi kamya ko li invest agi ji hila vrishya ko otsang ne da khuingai ndum wi phaisa savings le ka wa phaisa le ka wa career wi wang entrepreneurs wi wang employment wang dala kum gi da budget li la sang la gala sawang otsang sangai ko arwe CSOs ping li la jang la ka kala representatives ping li la no tum wi funds later claiming je itum tangkul entrepreneurs ping wang kha khushok milak lo ji sakla kaina appeal sangai request sangai ari mo kup chaurang laga athang issues sina souvenir hi oja yoli mi shogai ashi go tumwi wangla ngran me de le gjung ganing shi na tumna razang khami mangai na program is successful sang sai itumna mathama ka arrange sa mingai ka itum li chi capacity chi male rang together phaningung khwai program hi wang itum le singrok line also ngrum wa wai wang chi da kigla souvenir now hi hanover sangai tumna wholeheartedly kha khui milak log ji hang khami mi ke ning share razang hai audience ping no tumli la chung ganing she no tum razang khami mangai na tum na ngana khami na tum na machan sang khami ngahan khami mangai na program is successful ka sa ngai viewers ping no tumli la equal kigla Thanksgiving middle itum gotong ai thada gotong rock sing say programs the talk with Sorintan Howry hili programs maron no khika vai chung le itum water crisis itum apom litter ka tangwi issue ku chung khale yu khikare itum we forest resources we maram li khikare education we khikare programs follow ons ku chung khale le itum na participate ra sami chinglo online li lan tum na yang mi chinglo ji hi appeal sangai li shidale itum we all manga ku chung khale le re athai me runo itum we ka sa sa kha wa ka ji da verba na somi laga somi da athai kham theng sar no ji hang laga ning share sang phang share li shit sai